Sister Prostas, hey, if I may, I for it out of my hey. Penances are there to say and test of fra yechi. Me huna meka de ye nanso watan na wo mu na meka no mawi yes na se behye me bonate teme me nkuta na nka na megya na nka na makoka se me hunu ya nka sa obasa asabone aka enka se boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo abi si unua so a ka tira no se he aboa sori enso anuti na me wo hena na ni siti eja wusu mamponkontonchi de hye dambra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampambra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremu Dagon mebinko ogoro atrose sansu na mini asofo asante so ha ni producer na jei ampofutamachi kevian probi tenko so hini krobi so ma hini achikrom eni kokobra assemblyman onso ewofie ha bekum nam 1 kwasibu afamansambo fo beyiniti na don reach dia ko Facebook live hoye insha 104.5 FM YouTube insha TV amadiana like it no ahye no atu apeti ba bia na obi enso nya bi ahwe miri da jawusuma pokontonji abu ehia kumana na wakasi biotuba gonga jatani we boja edition of Ewiase Mu Nsem ensem doso po ahimfie Ewiase Mu Nsem Amuode headquarters live ewonsha 104.5 FM obetimi atibi ebe ni kopa ensem repa the word Huni Valley. What a world Huni Valley mami mwakwaba ati say fadina mentionka ati say bacheyo hoye ye from say bacheyo from Adam Zelia adimfie say 29 years 29 we are dear ni bacho me flani semka say jam hiri ati say bacho say good evening oba Jesus say hiri jam de jam ampa we are fulani ate bacho mfie say na ye fulani ana monti ase ebi sha santini na bi mchemu ebi timi sha no santini bebi ase o se oye mfantini bacho timi naturalize tu ye fulani ate papa ye fulani ni me mama ye fulani ni ntiko fulani oba fulani o mo hu efededo ohina ese samira ba omia no mo fe ye papa fulani fa mo fo sam free Ewiase na mama wari fulani papa iti Ghana hasi samira na mama wano kori se kimna ni huofo na ni huofo Ghana fo aso na mo hu no ni nyina ye e ba cho fulani kuro be na fiso ba cho ye free boko ma wo say ba cho me mba ye menu e ma so na me ma say ba cho we when I first born and we had in fear say ba cho we o ko 5 years and we so ba cho we o ko oko afin o da so worry bacha ono na ne o ngola mi nyina bacha o ya duma be we ne de ni papa ye ono na we so banko we papa ye de ni bacha we papa no na me ko school ena boy no pay me ena me pay no o ye de ni bacha o ye bi moba ni bi moba fo ena we so papa ye de ni papa ye fulani okay ne nyina ye so we da so ani papa bacha ne da so na o bacho kokotetsia okay Ewiase Mu Nsem ya wutie bacha ya wutie pa bacha ya de aboa bacha yo anyumre bacha mbe de boko na enti boko sa boy no na opɛ me no na me mpɛ no na me ko school ena me hunem a oya ena ekoba se menino mi ana mo hwa akora no mo hwa beti asoro de mpa so si bambu mo hwa no ma me mi se ba na mi wu abofra efise mi wu no me ho anto me biu ebe pim de but na say abofra ne kra ene me kra ku papa ena me ntia se ena me say me de beba be dam say mo hwa ma me na ade what a word Huni Valley enfri mi so na enja oh patia se bacha o ma me so e bacha
Me mama de wa frame na che. Osi akoda honhom ne honhom oko. Adan. Me ntia se de me. Uche musa de na esi. Ba cho me timi su dai na abofra ogina me so na otie o sa e wo mi kotojo. Ade bi chi no mi kotojo ahuna ya kase. Afesu su ma sa su dai ahuna a wo su ni ne sun na ayi moja nkwa na eba. Afensu su ogina hono ade sign kwa na ope. Efise oba me mabra bon ansi edabio. Bibia me ye bia enye yi. Ba lock da me su din me. Adan. Bebe na hu se sa de na shase. Ba cho efise me wu no me ho anto me ebe pemde. Awure ho eso adwundwun etietie kwa na efa ewo. Odi mfiese na hu sa ne ma no. Ba cho eko 5 years ni efise me wu abofa me ho anto me ebe. Je na ye wa ho nto. Me ntia se Je na ye o. O yare. Ba cho me. Na dinti na ho nto. Atietie adwundwun eso awure ho na makwa we nti. Bibia nya na uzu na otete. Akoda ya wo den. Pacho da me ntia se de me ntumi ho se be na edi aso akola nse huhu na etina ne so a edi me nyame. Wo de na hu se be ye. Da me. Je ne ma no ya chese akoda we be fo. Koda mfienum. Be mu otie. Pacho edura na jo enoma mi hu ewo akola abofra enye som kiti. Je na hu. Otimi di adefita a ogina me so se obe mia me akome. Ye hunu na wo su ni so. Pacho ai. Oso da hu obey. No wo su emoja nkwa na jodura na ogina me so din dan pa. Asema okay daye na ansa ni so na hu no. Daye. Oso da ya hu akoda yi se ogina wo so. No wo su moja. No be mia okwaku. Pacho me ba me ntimi jontro. Efise me wu no me ana me titi me more efe na ebe pemde. Enso nyama me ho ewon no. Jo ke sim presen. Asemo ka se oso da hu no su moja no. Asim presen. Preme no da. Mo tam na abosan. Pacho ebe bo 12. Tisame no. So ma da kwa ontimi nda. So wan da mon check here kan ma. Onu susu na wada. So na ono na. This wo da. This e ma da ansa onu so wada. Na jo 12 no na wo na. Ba cho me da na afise ebe gina me so ana meeting na aye dudu na afa e frame say zalia afa me nyane ada metimi nda. Je na na frɛ. Sa ade no sa ade mentumi hu sa ati Inti emena sa ade ne frɛ no sa me na akɔle wada akwan frame sa na sama sɔle a frɛ no ana o adjuso ti sa ade ne frɛ sa sa me sa akɔle no wada na onda ti de na na frɛ mentumi hu de wuti wasum si e frɛ ba chan da zalia onyare ba cho yare bian wuti voice no abontin se frɛ Oba na bema. Metini no say Zalia na minyani a afe eno ano. Minti unyani abehwe akoda no oda. Bacha. Nse nya akoda na efrew. Akwa ne de eno ma ekoso ne de. Zalia, beze mu se. Ani na efrew no aye obai ne anase ni pafofro. Bacha me de meka say me ban ni because Nse ame no oda. Na no nai. Nanse samada wa hunda ono ontimi nda Ni busa se oso da oti Zalia no asori behwe oba no oda na wanda nti oni ana frɛw mi de mentimi hu de enti am sa hu mpani for voice hu nkoda voice hu ba cha ti de frɛw ya na epani na sa akoda ya na frame a frame say Zalia etwa so sa na me che se minyani am oti oba voice na bema voice na ana frɛw Zalia oti voice na akoda na se pani voice ni de emodu kakra nsa nya akoda ya ebe a bibi na atina no so a edi menya sa ana bi na be sha akoda ni mo o di unya Zalia o da ha o tisa abo bi su 12 no ba cha e di abo a abo no mentia menim se de frɛ abo esu sɛn esu se tri
12 bia aboni su what is a bibia be bon chance ne so Chebasa won't mean that. Ebasa mean that ekopim say ade be chida. Ebasa akoda wonyane. Pachoda. Ono so tumi na. Zale wako malam hako busem, wako komfo, wako sofo wako busem. Sede na ha akoda we. Na ode hantel. Me pacho na say me kunu me bona mane de na wako akohwe ye si spiritual marriage na ebetina akola no so edi minya. E manage normal e blame say yen use yen nyina ye use use na me so me use na abofra. Zale brebe na oda hote say asa ya to abosia sisa na tia to agunchensen so. Pacho 12 e bobo 12 na matisa no man. Asi asa na tia to agunchensen so. Pacho Abasa no nyane. Me nyane a mentimi ndabim ekopem se ade chenso so na me ti pai me na me ti mu duka me hunda me ya me hu antome kito ye ne sa kito anu de wanya me sada bibia nya kito yi we nku an bottle of no sorry basunda na ogina so no osumoja biwa no okurade be mia okon otimi be gina me nan no wo me nan sa ade na Mpachai adebechi na mi nine no na ahunu aye kase da. Na jo 12 no. Mpachai. Otimi so be gina na so no ohurihuri. No ohurihuri. Adebechi na mi nine aye kase mi kotojo na ahunu aye kase. We nya dae. Mpachai da. Enye dae e ma mi kunumpo wa oye malam ni a wo ya drama na eko kakra. And so still mi kotojo na emu ya me ya. Emu wi mi sada. Akoda basa ne voice asesa. Mpachai da. Otimi dani karman kura na oye me wo ewo me so anajo me nyane ada eno anu mentimi nda me efise me hunno ma aiso akwa we a odedi menya sa oni papa ntam ti say bacho me ni papa na me kosku me mpe boy no kra ena oye ya mi ana mi sa di me hu akokma no enso na umpe no bacho ada bi mo bani bacho ai na ede na ado hu koma no metimi ho eno ma oye a medimi ho nti pa je se oye wadro bacho da adro de mekase odimi ko ye BBC asa onni da impression ba ko pe na mi fa akwa ma enyi sai ti if you na ntina bio bacho ti akoda wonim no akwa we wonim ni papa wonim se wonim ye wonim se ufa afro be ma no wonim ma bona manie ba efise start time no o lock ni sim mi friend na menya no mi so mi nim bebia ni busia fompo nti wonim kuraze oba ana wonim se kuraze wawo onu de onim se ma wo da obehu na se waye Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669 Prophet Joseph Mensa e obon na no se akwapa no kwafo no no ekwan ya wo fa so de Bible eyesafo ebi Nhyira 104.5 FM, one number one account radio station, and a Royal Care Clinic. I can Royal Care Clinic. I could for Pacum capsules, a meme grab a swimming can just say, a breath to say, no, I see. There was sitting in I did you? Yes, oh, Yana saw before phone. No more than with your videos, Mabako, Asaniako 0548 356220 0548 356220. No, dear dance here, a pen of a blue. And you to and I said, would the end bed? And I saw the end by arrange them up for Pacum capsules. We are weighing in area, a Chedian dorsal, a Chedian would be a flat screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibot, and in a dish anchors account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained bone. Yes, so you answer what they send the video. I call 0548 356220. And more rain says, my back, Pacum capsules, Mimpo, and a mini. When you are mentally say,
na yare ne coming ko film ne ayaye hu yare kra brofo ne ye ya omuhu ana mo ye se me Africa na me ba Ghana to me ba ye so be hu prophet ba na so ye o ma me no ma yare ni nyina koi na me ye se me sa koye adwuma me hu po film na se yare ne sa e ba be bo me na me ba ye to me ba ye no na otwe ba ko pepepepepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke me yare na ko do bebre me kono ma adroni na otwe pepe me ba na che se atiko from cry che se nwa bra adroni ti ase so a che se me hu dia me nka na me hu dia me into prophet there so tenen ka ba bia wo bia tutumika me bra na so ye na ogere fa hu dia be yo dia ba first na me do to your friend says adroni so no se me ma obra se ebre ni du abla eno kre but wo kwa na we ye se na yale for pe no na akwate da se wo ye ntina ma yale ni se ne na esiti na ase ntumwie na ese ye tu ase but ono so kwa no wo se so de ko chinchini kakra me ko chinchini mi sa ko ba vi card kra de bu base system kra me sa ko din number bi bebre me yi process ya dia dance still yale na anko nti wo ba ye no 1 week ni no na wo twe pepepepe wo ba ye ma shada ma wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma won na de no hu difference wo difference bebre swati bebre nti den na wo ka kire mo diabetes pressure den na wo ka kire wo de me ka kire me mo diabetes ni pressure say so mo te prophet of 6 minutes and can mo tutum de kan 10 no mra na so ye na o je ne fa hu de be yo mo dia yo we dia etie from asumu a madam ase Ebusiafo Nhyira passport die on Nhyira 104.5 FM so your friend me Moses and Tribunefo obetima from me PJ Mose Monday to Friday 9:30 a.m. to 12 noon Saturday from 9 a.m. to 12 noon yetenase Ewiase Mu Nsem ye hinta enuanom ene de ba anya me nko na me de ba the effervescent ayala wa ha de Nicholas aneke kan mo nwa kakra because okasa nse fan enka me express obohu bomu na ono no I am more in-depth analysis than set fan bi beka say oh me hu say top players bi tia say the most experienced heavy Clementine so ha Bijidi so bia hwe Chelsea last season and I can repeatedly time with that number ha say Chelsea basically problem was the defense the other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals considering close to about 50 we have goal difference just a little over 15 and Nuhu Adams, African football expert. Over the weekend, and South Africa leg no to me ban we on say COVID-19 breaks nearby and more breaking leg no for close to 3 months. And almost a resume no more resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points. And in 379 days and Kaizer Chiefs are that's as leaders of South Africa League no. Eba man on dia. Ah Gabi Turam, the foreigner. Well, okay, Nhyira 104.5 FM SO enye. Ebra so ye rem kakra na fe ya confirm so. Efisem so Sanso and Richardo and to Ekramu. Health about management and so it me etna say na omuchia ayakata. Bomo so omo manager na say agent wono na epe abrante fe say Kofi Koji na cheso no so wuramu and so obo ayakata. Ekobase opa ko Ewiase Mu Nsem ye enkensuo da ene dia kansuo kuma bi ene se de beti acheche nsem no yi a ene woni yan hwimbom e wo Nhyira passports on Nhyira 104.5 FM. Me for the best in sports Nhyira. My name is Dismas.
To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the fate of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Da me catch us say edue ofri trem beto badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ene so hia me o prama so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune din amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosem empaninsem nya tesem pa dia eheya ana so oba na nyina yeyi aku edigu awiem musomfo Kwame ejeni mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomaje so me na brado so a me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosia da bia enwumre no frame na wakọ tomaje so me na brado so a me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosia da bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamre kwankyere obatase nimde Da me catch us say edue ofri trem beto badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ene so hia me o prama so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira Nhyira 104.5 FM wuti Ewiase Mu Nsem sunsun modern headquarters ensem dosopo ahemfie yenko Vema Plus Limited na yenko de Prostavite and X Drive hunkomo simadu ba na afi yato aminu ba ya ne ba titi no hunhum no nkomo no so abrante mu akoba na ho te sen pani nyankopon hyira me on sana djuma ene Vema Plus medase mu na makofa Prostavite and X Drive ba jaso Dr. Furia Banfo bayankomo Mira, medase medenchia kase ema Nhyira FM atiefo ena nyumba titiri kofi ene afia me ma me bato me afla ni semka se jam hiri atia san bato say good evening obajesu san ahire jam de jam ampa we are fulani ache bato mfie se na ye fulani na monti ase ebi sha santini na bi mchemu ebi tumi sha no asantini be wiase ose oye mfantini tumi naturalize tu ye fulani ache papa ye fulani ni me mama ye fulani ni ntiko fulani oba fulani mo hu efededo ohina ese samira ba omia no mo fe ye papa fulani fa mo fo
Some free Ewiase na mama wari fulani. Papa iti Ghana has Samira na mama wano. Kori se kim na ni ngofo na ngofo Ghana fo. Aso na mo hu no. Ni nyina ye. E ba cho fulani kuro be na fiso. Ba cho ye free boko. Ma wo say? Ba cho me mba ye menu. E ma asa na me ma say? Ba cho we when I first born and we. Na we had in fear say? Ba cho we o ko 5 years. And na we so Ba cho we o ko o ko afin. What does so worry? Ba cho. Ono na ne o ngola mi nyina. Ba cho. We had be? We ne de ni papa ye ono. And na we so banko. We papa ye ni. Ba cho we papa no na me ko school. Ena boy no pay me ena me pay no. O ye de ni. Ba cho ye bi moba ni. Bi moba. Bi moba for. And na we so papa ye ni. Papa ye fulani. Okay. Ni nyina ye. So we da so ani papa. Ba cho. Ni da so na wai. Ba cho kokote tua. Okay. Ewiase mu nsem ya wutie. Ba cho ya. Wutie pa. Ba cho. E ya de aboa. Ba cho. Yo, anyumre yi. Ba cho mbe de boko na enti boko sa. Boy no na pay me no na me pay no. Na me go school. Ena me hunne ma oya ena eko ba se mininu mi ana. Mo hwa akwara no mo hwa beti asoro de mpa. So si bambu yi mo hwa no ma me. Mi se ba na me wu a. But friend if say me wu no me ho anto me biu e be pem de. But na say about friend ne kra ene me kra e ku papa. Ena me ntiase ena me say me de be ba be dam say mo hwa ma me na. Ade what a word who na free me so na enja. Oh pati ase. Ba twa. O ma me so e. Ba twa. Me ma me de wa free ma che. O si akoda honhom ne honhom okun. Aden. Me ntiase de me. Uche mu sai de na esi. Ba twa me timi su da na abofra ogina me so na o tie o sa e wo mi kotojo. Ade bi chi no mi kotojo ahuna ya kase. Afesu su ma sa su da ya hunu a wo su ni ne sun na ayi moja nkwa na eba. Afensu su ogina hono ade sign kwa na ope. Efise oba me ma brabo ansi edabiu. Bibia me ye bia enye yi. Ba lock da me su din me ho dem. Adan. Bebe na hu se sa de na sha se. Ba cho efise me wu no me ho anto me ebe pem de. Awure ho ye so adwundwun etietie kwa ena efa ewo. Odi mfiese na hu sa ne ma no. Ba cho eko 5 years ni efise me wu abofa me ho anto me ebe. Je na ye wa ho nto. Me ntia se. Je na ye wo. O yare. Ba cho me. Na dinti na ho nto. Atietie adwundwun esu awure ho ena makwa we nti. Bibia nya na uzu na otete. Akoda ya wo ye den. Pacho da mentia se de mentumi ho se be na edi aso akwara nse huhu na etina ne so a edi menyame. Wo de na hu se be ye. Da. Je ne ma no ya chese akoda we be fo. Koda mfienum. Be mo otie. Pacho edura na jo enoma mi hu ewo akwara abofra enye samkiti. Je na hu. Otimi di adefita a ogina me so se obe mia me akome. Ye hunu na osu ni so. Pacho ai. Oso da hu obey. No osu emoja nkwa na jodura na ogina me so din dan pa. Asema wuke daye na nsa ni so na hu no. Daye. Oso da ya hu akoda yi se ogina wo so. No osu moja. Ai. No be mia okwaku. Ai. Pacho me ba mi ti me jondro. Efise mi wu no mi ana mi titi mi mo re efe na ebe pemde. Enso nyama mi ho ewon no ho. Je o ke sim presan. Asemo ka se wo so da hu no osu moja no. Asim presan. Preme no da. Mo tam na abosan. Pacho ebe bo 12. Ti same no. Yes, ma da kwa ontimi da. So wan da on. Mon check here kwa ma. On so na wada. So na ono na. Just a wo da. This e ma da ansa on so wada. Na jo 12 no na wo na. Pacho me da na afise ebe gina me so ana mi tin na aye dudu na afa e frame say zalia afa me nyane ada me timi nda. Je na na frau.
Sa ade no sa ade mentumi hu sa ati inti emena sa ade ne frɛ no sa me na akɔle wada akwan frɛ me sa na samasɔle a frɛ no ana o adwuso ti sa ade ne frɛ sa sa me no sa akɔle no wada na onda ti de ne ana frɛ wo mentumi hu de wuti wasum si frɛ wo bachan da zalia onyare bacho yare biani wuti voice no abontin se frɛ wo oba na bema metini no se zalia na menyane a afa eno ano menti unyane abahwe akoda no oda bacho ense nya akoda na efrɛ wo akwa ne de eno ma yakoso ne de zalia beze mu se ani na efrɛ no aye obai ne anase ni pafoforo bacho me de meka se me ban ni because this am no oda na no nai nanse samada ho da ono ontimi da ni busa se oso da oti zalia no asori bahwe oba no oda na wanda nti oni ana frɛ mi de mentimi hu de enti am sa hu mpani for voice hu koda voice hu bacha ti de frɛ ya na epani na sa koda ya na frame say zalia etwasu sa na me che say menyanya oti oba voice na bema voice na na frɛ zalia oti voice na akoda na se pani voice ni de emodu kakra nsa nya akoda ya ebe a bibi na atina no so a edi menya sa ana bibi na be sha akoda ni mo o di unya zalia o da ha o tisa abo bi su 12 no ba cha edi abo a abo no mentia menim se de frɛ abo esu sɛn esu se 3 12 bia ba cha abo ni su o tisa bibia be bon chance ni so ba cha da te basa wuntumi na eba sa mentimi da ekopim se ade bechi da eba sa akoda wonyane ba cha da onu su tumi na zalia wako malam hako busem wako komfo wako sofo wako busem sede na ha akoda we a ode hantel me ba cho na say me kunu me bona mane de na wako akohwe yesi spiritual man na ebetina akola no so a ediminya da hote say asa ya to abosia sisa na tia to agun chensen so ba cho 12 bobo 12 na matisa no man asa asa na tia to agun chensen so abasa no nyane menyane a mentimi ndabim ekopim se ade chin so so na meti pai mi na meti mu duka mentimi hunda me ya me hu antome kito ye ne sa kito anu de wanya mi sada bibia nya kito yi we nku an bottle of no sorry besunda na ogina so no osumuja biwa no okurade be mia okon otimi be gina mi na no wo mi na sa ade na mpachai adebechi na mi nine no na ahunu aye kase da na jo 12 no mpachai otimi so be gina na so no ohurihuri no ohurihuri adebechi na mi nine aye kase mi kotojo na ahunu aye kase we nya dae mpachai da enya dae ema mi kunumpo wa oye malam ni a wo ya drama na eko kakra enso still mi kotojo na emu ya me ya emu wi mi sada akoda basa ne voice asesa mpachai da otimi dani karman kura na oye me wo ewo me so anajo me nyane ada eno anu mentimi nda me efise me hu no ma iso akwa we a odidi menya sa oni wa pantam tisai bacho me ni papa na me ko school me mpe boy no kra ena oye ya mia na misadi me hu akokoma no enso na umpe no bacho ada bi mo bani bacho na ende na ado hukoma no mentimi hu eno ma oye a medimi nti pa je se oye wadro bacho da adro de meka se odimi ko ye bibisi asa wonni da impression ba ko pe na mi fa akwa ma enyi san ti ifu woni na ntina bio bacho the deep ocean. What are you doing there? I am the Supreme Commander. How many of you are in this body? How many of you? Many of us. The great king. The big giant man.
le grand Tom Nhyira. I am a bird. I am a fish. Come on. What have you done to his career? Anything I want. Speak. Where your demon manifested, I will be brave casting on sanity. Whom do not actually put more. Tete one and so buff on the wine is young couple and contribute me at your own. Yana Huyepa. Many of us and to uncommon so some more crabber. Yeah, do that. Inti, oh, Yadi. Pacho me. Medagun also busy, no, the diabros until 2,000 Basabasa and okay. Who did the broso? Pacho de bide. Ya Casadino be until Kawati. Pacho de bi. You, Diaco so aquana brabum, and he not Diaco. Pacho, a madam no quan, a diaco, and I see a hum. One account, what they call Malam. Pacho me kununa, a decoy. A corray, papa. Pacho, says on the heno. Pacho, Muko didn't see her. Almost a spiritual marriage and a tina colon, so I diminish. Spiritual marriage. I free. Pacho son of Mukai. And so, to me, who be here. Wajino mable, I me use. Why then? Wajino mable, I my use. I dear Numa. A samina, I had bedjally, and I and qua me the best. Okoji Ache. Pacho and Chessa. I did say. I did be 3 weeks in here. Now to me, answer. Would you join the Biasano? Nancy on Coy. Pacho, that's what Jinamusa. Now, so there could I to me so be generous no free. Basana, Wakofa, de be meow con, a basaya wedding. Pacho de every day. A by our wedding. A bassa, Nami Solia can kind a prefer allow and some masada. Say, and yet whom, my dear, also a be generous, or be meow con. A die. Pacho, I died. Also be generous or who die. Pacho, I died. A man who no muda. Oh, now a die so a ditch and Nami Cotojuna. Tis also the who's a corner be generous so who is an adebation of Namina. Nami Hunamina a mitinu de not a mood duca. To Onancasa, why be a motion? Pacho, or your dang. Hunamuna make you when you die. Ah, Hunamu de say, Medanami who's Hanoman, a ditch and Nami sroon. On your baby, Hunamu and family round. Pacho Hunam de Otimiyami, Otimi who a ebe humi egumisu or humi gumisu sa nama hunam ayabasa. Mitimi. What done? And I have kitty. We are kitty Otimi Begina say no, or yes, so nya yes ha nama ayabasa. A humi guso. Pacho about ferry. Hey. Pacho I da. Odiagro. It is a yagro or to me Begina. You say, ya Odiagro, or Codiagro. Patra, ya, Adesha, no so appear, this anajo, and Saya Papa. Nankoda no Mudiagro, be a American Josaco, or any be any. Patra, a man cat she did. She'll be John to know whom goes and no Ibasa. Aden. Mean to me who did that. Jenna, you. Not me who now I basa, mean to me who did. I could not go in a purchase grind. Patra, Aden. I'm going to purchase grind. Then I press a amount. Patra, Mumbo, na saha no enframe so, and intina me the bed down. Mate, Papa was saying, this is your shackle and on can be beer. Aquan. Or say this a wa pesicans and media colano command busia for. No, him ho. Patra, and I have me the bed down. Madam Susan come one, the infra quadano, say whom Bonnet said the infra quadano. Now, for the Busia for them, the Busia phobia, Bemotion about open and Nicodai. Also now, Peno. The Mojis or you do not Nicodai, that group, and you send by. Maybe all winning, not the Nicomai.
Mini asofo asanto ha. Asofo transfer na fe diagnose never part no so entra so. Ensem miasa na se transfer se di nyina ofia. Ma mi asemi ade ayehu. Ade ayehu. Se ampasa kwara ohun boni no de nyini a betumi asem kase. Sofo mu akwaba. Ya no ya mini. Metiewa. Also sade mini aba na kan nsem no. So utie free the background of Bema no ne die na. Ebetimi abase Bema no e de oba we fa baabi. Ana okọ baabi eje adibi. Said be ya obenya oba ne na ye de ben ada. Because according to oba ne kire se ono a ne de ne ho koma Bema no enye obra na Bema no ye den epe no. And since then nso no onhu Bema ni biu. Enti minim se the background of sa kwala we say no efiri baabi. Background of sa kwala we efiri baabi. Ana se honhum bi na afa akwala no ene de ne yesa adwuma no. Because my mbisa lady asem say obane be humi gu so saa say bia wote won ma wia enya daye mu de na mekon awia no obe humi gu so saa de na ya wakatra akola no obe humi gu mi saa na me ka chen say on fan free mi so nko na ade a wo ye na me nejo no wa ye den bi akola na ye den no wo sre na wo saa no wo saa ko ba ni saa so so na me hu na wa ye bete me hu de me nya me hu bi Ozu one say last time be now budging gibu anu mutim say akola no honhum bi na afa akola no because see what here see anu na kan say kwasi soso nimu na de we akola no na wo ye no honhum bi na afa akola no agin say ye boa na nyankopon ya adoma ya deliver akola na frisa atibia na owo no na enye kwa ena wode to no ena usu de otoso mienu se daye so wohu daye one of the area nipa bebre nje daye ni nanso daye ye adwuma pa daye ye adwuma pa daye ye ade a ebesi anase esi anase bia afe na ebesi eye past present and future eniema eba besi ewo ya brabo mu enti de sister no ehu na brabo so no eye ade a reality ena ekoso na brabom na minimisa sa platform we say so anasa wonim ha say sa enefiade ya abahande enkoso enye sa bio akola ne bede ne ho ama yenu aba no ono so ade ne ho so for we musa we deliverance na say bono ona say ejina niema mienu on say sometimes e bi won makola bi otimi kasa obi so won ma ontimi nkasa enti deliverance betimi aye adwuma na be ye adwuma efa gina maame ne so Osu ade ba kwa yense no so ne se wonji bibia ani a enye adwuma ibetimi abompaye a deliver kwala no ba ma me be atom se bia ne ba ne ho nto na onyi ni se eko ebetimi aba nso so agency de haban bi anase bibi ka kwala no na ya separate the spirit na ni akwala no yesa ade animu esan se da bia me ka cho se bibia o wiase won achi wade even David Crack can say fa adwura yi me ho bone Psalm 51 fa adwura eyi me ho bone ohwe Bible no ma adwura no eye haban enti bibia wasase su ase no e wona chi wade enti se sister no enje ebia mpaebo ni a unso okasa o se ni kunu ye malam so yo bia obakramu kasa ni mu dia chese o checherefo ba ne se do mu malam ni chese obi a ohu ade na owani a otimi ye bibi e ma ne ko akire enti question ni se ni kunu ye malam na ne kunu ntimi anya it means say ohia de ko animu che ni kunu ne de no ansa na timi aye adwuma ode nyina ebe ha dwen se yan paso fa akla we di nyina ye nsem bebre be ha dwen akra we di ade we nyina owusu ene e wote anu ma abo anse wa pio dem omra no e hoso pa benya bi ada o dem hoso de benya bi ada kala so ho betimi dia ye de ba bebre enti akla we agense ye pre se ye be deliver akla we ama na free sa tebia na owumu no anya sa emwa all right so for asante akasa odi for back on for ye bi agia salanso haja be transfer dago no so Mastercard Foundation se men kan cho se mpanifa guso dago no so ne ma se de be ya COVID-19 coronavirus no be Odru ebia uni anya no odru ebia nenso yebetumi aka nesese yebo sesa akwen fa so anya de a betumi aide bia da yebo anya buso nyina ho ban ne se be ohuru yensa bra no sanitize ahye nose mask na edu nipa mu a na adwabo a yebetete entem na bia awie peyo to bia nhye no so no ni sa safety protocols we nyina so sanka boy insurance 4.5 FM and the Mastercard Foundation ato kese de brewo to bia ni so adia mu akwa adia o ho ye fedo
Who are for ye? Agianie? It's not so for ye, you know. I saw was here, you know. When Federal. Okay. Higher crown, yes, I come guy. I jam it too. Okay, see. Also for a gazing. Ready, I answer. O convoca can so for no bar. Go when we are support. I get you, Nana. I say the idea in Syria and Yamfa and Sanson. Debbie, we know the woman say Yanko Pondo or the Obiacha Diamano. When you say Bedutram, Debbie. We the Nana, say, yeah. Bamreno near to Bay. Nan pie body the old Yanko Pond my BBS will be at me bombay. Said a member sorry crown, I may call, and I'm Miss Bombay and Sanama call. No, so I did be a while, and Pie and to be a new intimate running. Yet you trim to me than I am. Where I said, said in the back of why. Yanya Mamreno near to me to Bay, because I crown out to one. Ojanwa, my men were bread. Never said, why, yes, I'm not home to open one. So I can't. Yeah, Mona. Abroad didn't mean too sad, no. Say, I'm possible before an hour near. Abroad to me, why? And so you're doing how no. And so you're doing about so me find someone who been a better also. No, so I can't dear no. A bit to me a friend. So now, Yame Aduma, me dear. Mention the thing I don't want the offense. We did it on the bar. Made me about sense so feel so bad you tremor. Beat me their call. Now, I shall be on shut in your grow. So when I need to buy now. I saw you be a dear grow. Nana, I are with some move. So, Papa, I found Bonnie way, Amano. And more yo. Mammy, what won't say what to one and the Yamashan or Jenny. And an iron custom be a now no assem be a sea. I just share we are so. No cry about copet. Na me de me hu ne say Ewiase one monkey dia asem nyina nka dia asem ananka bosom kakra e hye anya bosom ne bosom to me kakra bi hye na me kwa do say me o monitor me na wo gate me na wo na me kwa do gate awuram wa wuram ngidio aswa na na e ba ye be kan ye no na wo man fo mo konfo na ama so mo konsuman kwa he ho nti ye twen wo mo muti aye ye be ko mo so afa akwada na mo de konsuman kwan he ho esu adagu no so pani nya sa mo chinchina mo konsuman kwan no nti ye twen de mi hu ne se na ne se be ma hu se udo be de kura do na nya sika na obi akukuru man so atimi ne na twen to fi se de ba pa ye nti se na be ma no wo sika ti sansem won ka be duru nanim kaka sem we niam ma wo sei na samo pani para kura sama kwa we so yesa mo fa na mo pam nipa no na akra ne de omuntu no fo yie no mo fa no ko ba bi no mo fa no ko asole no mo mpa ye dutu na ho mbo cause ne ma wa ye no antwa yie hwe na ekwa bo nsi etu banch wo me janhye no so ho no mko bo opo no sa na wo ye we na ho na ti se nipa kra na no wo tu banch no 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 so de abobo ya be fa ne banch no nyata no nso ni me number no on phone no to some bobo banos anana sense ko ne de ja ni nyina ama asafo awurade bibesi ono ne kamafo ase kotoko match bibesi nyame nsesa na me de animu ya no eni achi obekwa akopo oba wale kopa bi efie na wo kwa ho no emwa yo me de manu ase aja me da ase onyanko ye so betimi obetimi de naba matiaja me ntimi nyini ska wo nyini ebe ha dwen se yampa so sa tumi na ebe ha dwen ye pa okay Keviat Probiten ko so hene ochi krom ene kakobra assemblyman ovia nko so mu akoba what is some no ye na anatomy no kreni nyamianum ababa no beto ayefo mo no mentam kese pa na mebebosi waka so efura ni penam yemhye me degon bekodo watermelo e wasante achim na watermelo isha ase ebo na metia pe na nantwe be se 300 degon wie watermelo ise no serious na degon awo sem say woye no aye mechene ya pon ya musoko na enketwa na afekura na chese
bubɔ ba no sɛ no nso ɛbɛso akɛsɛ no ɔma tietie nyinaa so na nso so no kura ni nyame no atufura ni nia na ato asantema ne Ghana man ye nyinaa ye Ghana fo ye nipa tisa ankam de meka sɛ hwɛ fura ni akora bayi asa betre ne mu da go ani obebo man no ye wuawie de atiwa ne bo media de meka ni da go me de ka mesre sɛ ma mi won panu asem on fa no koto adwuma o says yes on fa no koto adwuma na enka o hye adwuma nya ne kom odwe no bayiri ka bayira da go me se ka bayira me da ya na duru ba bi wonu ma ni obi an ye tunu fuma ne fawo fra ni akora onu anya bayi hwe ene mo be sa no de no no na ni kan kra de obetumi akora ya sem ketwa na hu ya za betren na me de me sere me nu aba aha na ade aba no Israel fam Ewiase Mu Nsem abedwafo ne adwuma mpanimfo ntina me mi aso ase na kam de ni 2 watermelon na kam kra no kuma pam dada de go mabro ko je bosia aban bosia boko de de go me se aban bosia me tam kase hwa de go na ga ze tam ye kan kwa watermelon fulo ni ko se no enanpie na se fulo na ko se no na nanpie fulo na nanpie na ko se pe eno mo wie ye na me de me ka ko wie se abofra ono so Abraham asini kwa me gongo breo eti yanye no na medie de meka ko wie ni se hwe obi anya yafura ngo ba wo chetem ye nam ni o nya yafuru ngo bo hwe maami kan ba ni ankaka ne kukura no ni banko pe Ghana mra no odi fansen se konya sika mo bi ankorim ni obeye wunim na do saka ne kwambo ne so ntino huhum wo hwitra o sere so a na o sere ne honhoro no hwe krokro no krokro no soso ne so enidi ansa no adidi utise ko do be fa so da bia hwese onu adidi o sere me se hwese adidi ansa no adidi tise ojiga ne se ko do be fa so da go amanfo ha o hwe obi anya yafura ho ba me se tia wo tiem no obi ezu anya bi hwe de otia wo ka e ka no nkuna nkoni ba so tini nyina no ya na da go da bia me ka se obi anyi ntum se nyame do no na omo hawa so sene so ma so da mini aba hwe na konfo ya bi kase fane bra me ko asama me wori fulani ba ati de bon me se me fanya me foforo play bi aso dem fulani de bon ye ma sorry pen wori fulani de bon play bi aso dem ye ma sorry pen ene ese me nya wo sha ti du ba bi se ye bon pa ya ma na abeti awia me na me so mu de bon fulani ni bi ba gi deliver ye ba nyina papa bubu nkonyo nko so me da so ye beto aso me da se nko so me good point we nya sam ke nko so me da se nyakopon hia no adwenche ene de me hu se fulani fo so pa abra mo nyoboni bia so rekoi unu nsem asefo fulani fo o pa kire sen me da se okay amanse mo fo kosi bo afo breakum nam 1 me bondi pe Facebook ayi eso batoto pa ye bo afo mo akwa kwa be se boko hu ti sen songong me bu na afu hwan me bofu hwan me bofu hwan ma me not won chacha kwa me adentire ma me ne betra kasa ansem chacha wuti wonum pa hwe wanimu a hwe ne ye read ne ye hwe ne comment and me kan say na num asem a oka woni akora no ono yare chen akora no I'm telling you me say mama we otwe get we nobody need problem on no problem me kanya me nine me na make obeka ho ono wo problem tie ni kasa woka ma obi amfa ntutu se ni twi nyanye otitwi bona so mo obeti wase do ka bia wote ase kwame hwege ni din unzo obi abotan na wote wono ho fefefa you abodam for different types e wo Ghana obi abotai na dwene nye hu ge na oto wote no ho ofenti na do ka nyina e correct a wati chanzan ge na oto wono me si ne ba na oto wono onyare wono na yare akwasi boss mi nsom si oso abodam we no boaf mi nsom si oso abodam abodam boaf mi nsom me de men ka so abodam akwasi boaf mi nsom men ka so abodam ya wo ye cheso be na dwene ho aka men ka dabi men ka akwasi boaf de bia obi adwene ho aka
Obi osusum de bia na bi waka. Obi abodam. Bia nso musumu. Enyo bia na abodam. Kwasibafo, enyo bia na abodam. Adan to da bia bibia nso yesusu. Kwasibafo enyo bia na abodam. Minim sa. Ntini ba 1000 no munyira adwene. To abodam o. Kwasi wei. What does it mean? We no mean say adwene anya adwuma body ni bre. Da bia adwene anya adwuma body bre. Da bia. O comment ba ko pe. Kwame, comment enye ba ko pe. Aye one way. Dey ono da bia obi adwene. Omo so nam de ba da bia so baye. Da bia baye na ha me. Na me de kwa one way dey eje. Wo bia wo de ba wo ti ba ifo ha. Na me de me so ka che o se wo de no enya ba yi a me de one way. To aso. Ti de me ka no. Obeti mase. Me nti ase da. Da bia obi adwene. Abaya ya wati wei. Na me che o se wo hu so obi abotai. O ka kwa broche ko ye. Yesi abroche obi na wosika. Ye wo hia fom gugu abonten. Obo siresi ska di. Minim Ghana fo bi no a wo mkoya adoye ma abrofo ote abonten siresi ska. Kono aduane no wadwati no de akoma broni na di. Wati wono ma hu no ta na nche se bibia e kama. Wawo akwada small boy we oto no 6 years abatra radio so TV so e bo akra we se baye. How dare you? Ghana ha se ne betima ye sa de no. Ubetimi do ba. Sabe tibe metui me fie sabe baye ni wo. Baye wo me fie. Obia wo baye, obia bibi koto ne fie. Mami emia no nka se ne ba ne baifo. Emia wo kan nyina kwame eni onka se ne ba ne baifo. Omia no nka so be. Onka na de na opeto ka kira kwara no. Na de man fansa wo mani ate mo so be kira. E de na ha kwara no, am se sa de na ha kwara no. Matwam wo ne ha no. Bitwa saade ni e ha ma me na ote wo no wo do pa ma yankofa machine ntira mpeche ma rollers asem no ki yakofa machine bi aba ne hwe kwara wi adwenim akwara wi ote wi akwara wi hwe da nim ye de na ha akwara wi kwa munim se ye wo yare bebre ho na wo nam ho a wo te se bibi kagu asum wo hwe be picture nipa bi woni se nipa bi ha wo kwa me hwe me former station bi ana me ogoro kan no osusa fe na unyi mo de mon kika ba da che de mbo be ma me hwe me former station bi ana me odade kwa me hwe na mo station bi unim akwa bi emso okọ ba bi na malam bi ma ne bibi se ukwa ya use garlic enti uko station wono ma wono so garlic ro ba nyese odi na najo oba na ode mono na to nanum ana nye obi anto ne pe garlic scent enti oba ura studio hono ma na ade na wo hwenim to mpa ube pie enti bi wuro na bonum na de akra de garlic abagu kan sa ana mi pie abonte akwa pie wo se me baifo ada ya malam ne se obi ana obeti garlic ne scent na obebie na no agaze garlic ede na obi dis garlic abewura kan obepie na chese ono a kwa menye sanso ne tie eye nipa suban esuru scent obi ape obi mpe garlic me de ye aduane di but o de tumanum me meten scent free wonu me mpe kwa me de me kechire nyina ba ye nua ba nyina ne se mesre no oba ni sua men shase emfa bibi nto oba ne tirimu men shase emma bibi embewura oba no ade a wo kan nyina na obi de aduro ye wo ana na menim ope me ana mampe madam mujana ene adwene no ene ma bebere meda say what make you point ogoro onye baifo onkasa kwa ne baifo osi biha na dia oka no pese o chese na se oni oka na dwen ah obi a osi bibi kagu asu otumi sa akra na betia de na ana de ende no so okasa bi ha ne ba na so baye di a onso ye so pase na dwen na ono se ne ba ono akasa ko ne ba me nkasa na mesi psycho na wadwe na anya obaka se psycho medase obwa ogoro yenko se ne ba no eye obi se ntu wada eye ogoro yenko oda monya sa die edikan buafu onyanhuwe dedikan obi adwenye happy birthday in advance Emma Anna Honorable Alan Kojuchira Martin Alan Cash between mi aduma any birthday nti happy birthday in advance Mr. Nyamin kwa nyamia ho den yami bambo enfamom dachi ubeye kese yami shira hwe eyeme nwanwa akwala ne die na mo keka nyama mo hunu eni kwan se obi na dwe so ko bibi dia ma akoda no udi agro agbogu onyame timi bonni pa bi de ne ba wiase nyama obi hu awo nyama akwala no baba no onti ase but na onyame timi use de pa dai bibi na den Bible yangu obi na de tinye pese esimi afa paso nka ne trimi ne ni Bible finfin something ede
ye onyame woni pa odi obitim ba wiase obetima ye bibi wa wode obakra de na ba wiase ne kura no onti ase nyemo be no mpira wa onti ase nyeme pibetima ko nse wo wadwen se obeso uye tutu ade so ko bibi akose na wo obetima wu ntiyeme bo no mo ya muntu mo bo ana ebetime tutu betime ese wo ko tutu wo sa na osofu bi no wo eya o ko tutu obi ba ya ma no se obeyi ne won so wo de sa to na pampam tutu ni ba no so ne nsa we se te na ate osofu ni dwane free efichiro ba ekuru se bibi ana akora ni eye na won ti ase a momu nyama dwe se bia be kana samrem ye be kunu dabi wonyame tibi de nyama bi tu vura ni pa bi no de ne ba hwɛ yawo obi yawo na bodua ekuta ne nsɛm ne de ne ba wiase wo yefuna da wono bodua betima ko nsɛm akɔ na bi betini awo no yɛ ba na bodua kuta no yawo obi ne atwatwa mu maso eti sɛ nipa no eti ye nkuno titino na omuma nkofo pi di nkofo wukum nipa sɛ kani na kɛ nkum sɛ nipa no oh ana ntimi nante ana wo yensuo ba na yakogya no to suho na amabo yama na poison ne akuno oh ana wo yitise ne akuno oh woninsa ne akuno oh ne na ba akuno ne akuno akwa brecha obi woninsa eni nan on nante woni tise so but o yesofo etibi di Kenya mi asema omo hwe no ye ni bibia eti mesrew akola na se bibi woni so a mumwa no ma de ni empeja na nyini ne bia be ya bibi papa konfonachi eguvita na konfonachi obe konfonachi yawo konfonachi oba wiase na bibi kura de ba wiase eti nkuno sunsume wonde so no unyame de amma no se ya asase ne onti ase wo wadwe so obekun atia na wo obekun jano no asema ni eka obi asunda na krama aka no de chen krama ko aka no aka otifia usu wase o sisi ayeka so eti sunsume ade obi so a ye jano me gira watu na tukasi ye bi tukasi ono abra kumka no na sefo ban wan wada nguram ye mumu sano mwa okoda nguram yokoda okoda nguram na omo ka so obodam me nko na mtimi ko omo ka so obodam na ye bi obodam etu okuta ni afon krata afon krata fantatwa emonum so chemilo konku enne yebi atime yebibi ogoro oti ase eti enyime bi wonu mu a ebe nipa so a mume nyano ogoro gana penyime bia edu du nipa ni mu ase enkode kunwom ya akola na di ne ni sano mumu nyana dwen se ye be se akoda no ye be ni bibi se sunsum won so a mumu hunsum ni mpeja nyambetuma bwana ma adibia ewu ni mu etuma pija yo so atase se metu ama no ye bi ka so betu ama no ukodi akoso betu ama no ubu obwa fanepla uji agro so be se na obekun okay inyano ne nyame bwana na de ne wo mu de ba wiase no unyame mfa no so manemra babone yenkuno o so da ye na krama ka o so da ye uja o so bekun o so da be so be sia edijai na hwe de unyame edue ni mu de ba no oi me da sipi me de matma be sia ma no me da sipi ogoro so won so make you point yango point shaminko odi for Elijah's way never part no so to so Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM edu fiada Mu Nsem mu odin headquarters odi for Elijah opoku mu akwaba they go me da that's ramity meet you they go ene yempenim fo akasa bebre on so fo asante kasai na ye ma men so kasai na debia na meka asem bi se unti sunsumu nsem ase a ade a ye sunsumu nsem no utimi fa ne se ye honam ani na ade nso a ye honam ani nso na wo daadaa no maame no wabre pa yi o eniema maame no ehunu wonani so no ene de ekoso no ehu pa na bibise no se eto da bi na se ntowa woda na wada ye hwe sa abofra we si wonum pa na wo hwe maame ye ote honum ya de gon so wotimi da me nyi ni se ngo beduru ha because Nhyira FM
ansa obeba bedu ha obeba betra fidie we so kra akasa no de gon enye easy akra no niam e ha no etwa se ene Ewiase Mu Nsem ye ka bom ne ye boa no na ekoba ni sei na se ya anhwe na se ya anso ano a de gon eno na abu ne maame no kra mpo no waka na no adurawu ana waye ne ho bone ko wutie nsem maame ne kana ensem ne sisi so esisi so pepepe ya utimi se ade akoda na ye no enya ade da fom de gon de meka ne se etwa se enne ye hwe na abofra no honhom kura abetene ne mu no ye tu free ne mu because bible mu ebisi enne so enkura bebrebe na nyenya ba ye o yo mo de ha mo maame no mo de ha oh yes because empanimfo ne de niema na man kura no enti me de beto de empanimfo ne de maame ne sofo asante aka se etwase ye hwe na abofra no sa honhom na abetene ne mu no ye tu free ne mu no de ne ho because ye ntimi antu amfiri ne mu a ebeduru ba bi no ebekwa konyini woni mu a de obeye no ene de wo ye no esua ebi anso a na obi nsusu tie wo similar problem de gon ono so hwe no ntu wana mo because ensem bi se no esisi na se wa antiase a ya na ye bibie o enti de meka no meda se T4 Elijah Poku ena onso otene kano yefa patu ne ento aswe na no so yenda agno so otie yi bibia kano de na aka no ono so beka na kosem Ewiase Mu Ami Herbal Mixture immune booster ekenya nkomwa virus bi ehwo no dwane yare bi ehwo no papa bi ni tiafa kankane COVID-19 ebacho malaria typhoid loss of appetite typhoid fever ni nyina eka ho bi mpacho moni akoje Ami Herbal Mixture na booster mini system no ene yare edi ahimpa abua ma ese nya bi kura mfa di nto no yare na bua tifi na ko ese bo ho ban efi yade ho onum Ami Herbal Mixture ipacho eno wawie etu apete miamia hudo nyina kopebie nanumbi na menua ne gina wona so ntedem Dani Herbal Misty Abmay Asafo Kolinak Apidang my brother Chronom Smart Herbal Bossy poina esapon so ewo konongo omachi kwa MM19 room ebe Dani Farmer and a Vema House kejetia am opportunity bank bi hwere mu pusu ahoma 0244 242 545 0244 242 545 and 0208 172 248 03220 297 78 Ami Herbal Mixture adansie kan nukretrodo Ami Herbal Mixture ahwode mensa ahwode de Ami Herbal Mixture ahwode mensa jese wanom Dawood Herbal Hospital hon mako dro pacho Dawood 360 capsules oba fa 80 bra be fa 80 ka hom no case one draw me pacha obi anche yonko esebe come one passo manija ba 50 at me say wa na post mortem ne mba me chese se hu odofo a mo sire pa na chese on bie jaye papa jabie de mfa ni agro ebu amko dago no so zembo a mo dago no so aware fo asese pa no on bie ja papa Dawood 360 daruma Dawood ointment yemfa massage we yemfa twetwe wadecha ho de rheumatism wachi kase wachi dompe gogura basa sanchuli amfere wase jiba transmogrify ni nyina fi Dawood Herbal Hospital oba fa fura onka ho makora no fo enko ho bi unim fi miesa Dawood 360 enko ho Misty Herbal Kolinak Dani Farmer Apidang Smart Herbal Pharmacy Bia Herbal Shop okwa abodisi kwa me gong se du na watim supan no Dawood 360 any ointment na bi na me hia utowe no atowe didu atu enference 0241 244012 0241 244012 0201 681717 Sisi Nadia Wom Ampa Kennedy Digital Satellite a crazy promo bronya ino an ekro ye kotani manyina ewo Kennedy asye sunset promo we de crazy abodam monyo senti ya crazy ni say Enkane TV 55 smart Android TV and 3000 say 2499 and ba kwa sa free tabletop fridge say 549 double door 749 and afi fana hodo rice cookers fufu pandin machine decoders audo sumodato biano Kennedy ediba ko che oto du crowd do na eto so umpe na apede yin obi entomi kan onko Kennedy aso ye say a crazy promo pacho first floor Family Plaza adum
store number 21 22 no akabu di juma na so ye Potasi Main Street Adom House Police Depot branch back so horom and afi Enkran Waja new branch no old barrier traffic light Jansi Hopper na Bun Kennedy new branch no and you may ni kan ninkomo it was 0207 653031 0207 653031 and 0243 074750 yankoi nyankoto ni nyina ewo Kennedy asuye Zama Plus Limited won se na djuma any Prostavad capsules bema ojonso na wochim waya sha yetan ne mu apa mu hyehyew bi kura e makra o prostate ho yaka ohia Prostavad capsules bia awie peyo X Drive ebe drive ye atwu kama twimi to boasi twimi ebe twu kama pa X Drive na make am for bema won nyina so dumja basa de hunso agene isi ya de ehua X Drive capsules net me drive ye pa miamia hudo nyina ebi horom beton no Ghana for nyina etu apeti Fema Plus e was 0244 370702 0244 370702 Angel Dominion sorry hot makopi odi for Joseph Mensa obunifita fair no purify no sanctify no e de bible nsa for man no sa kwa kone fa ko djuma oba no wasiesie Angel protection oil some 9123 aba jasuso bia momode no yusubi empatuo asije position no abosebu ampatuwo nko a wetim na beeko bacho unya bia ebesia no kwan spiritual issues na esia no kwan na afa yare kwankro to ase yafrum na to be wahinasa spiritual attack transmogrifier no akwanto kwan sia mode na ko na ujibia ne pacho webie pa na afa sa upe favor some 23 na menu esekoto Angel protection oil some 91 23 no bra insure FMB ha na afa Germany Frankfurt you Peter Osemens US Virginia rocks in your London CR4 North Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Jabwati and so Kushia Odi for Joseph Mensa Ewo Etimetim Tabumbola Junction Joda and Abnada Nkran Amasamai Stadium Javiso and also Yawada and Memenida Nkoko Trado Salvation School and also Kwesiedebia for Odi for Joseph Mensa and Nekoji Oyoibi or 055 4477 959 0504 6041 22 Timalaka why fabi sanse ukodwaba ehona esoko na kwaje oni papa ni bi soko outdoor engagement party wedding pose ukodwuma esoko Timalak ni sisi kama ipacho GTP your new style Dumas Binta high target polish cotton lace bags the shoes ahodo nyina bi Timalak asuyeye soko to nyoma free 300 de kona de bre ofie na afia ma mo piafo mo chede Timalak ahinsa Bonsum Pentecost Street mo pe ame alphabet Brusa Krum, Yadman Joda, Echo Pimida, and upon also if Cosino Sena Timalak Atum Wapom, Frana Yumlane, our 0243 013 177 0243 03177 0249 sorry 0249 013 177 0249 013 177 Timalak home of quality affordable fabrics and accessories. Franco, they acquire business, home of quality phones and computers. Udua phones ho accessories. TVs are hodo, Ubruja, DF, quality. Pachominya anatomy nchewe branches baku Asia Aduma Ubaza Ufanako Jaba House MTN nchon pe na afi YFM cheho Prudential Bank sheri mo Kufo Clinic sheri mo na afi KO Morocco Ufanako MTN Office Kodi Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel na afi XTG TV satellite TV Genesis Skyward na afi Asano accessories hard drive Transcend Toshiba Seagate memory card nemane dos yepa home of quality phones and computers beto ade fi no pa nonduko Sevia no minu yemo achade t-shirt FA pa atwa Franco. Monday for 0245316969 0245316969 0560 684147 and 0501 538602 India spiritual doctor wasi akoda won timi kasa na se won timi nantie ya ma wuo na se fumu na ato oda no adwon so pani enkoyie be ma kitikiti aba na se timedua no gonorrhea syphilis yare dom otu ase na so ye spiritual attack spiritual marriage na ye ho adwuma promise and fail galamse for monso monkwai sase makogino sika abusu awie wato nsem ntinten a enye very ene de enye seji free so love me alone obano be ma na bedo wonko a ahima kokobin 18 mu ni signboard ni pansa awie damu oyadwuma ya wada efiada me meneda na afi kwasi ada pusu ahoma ye 0240 553682 0240 553682 0208 297 82
025 mami makwaba ada oraho ati say nyame adome yofa yo udin me ba che frem me Abibatu Alasan adi mfie say ba manya 33 years 33 u transmogrify on the back and kasa twi se de ka no Ewiase Mu Nsem me da se ukrom ne he me ba me free boko ajuma be na ye me ba na me di dwan so me yalen me jai nso tifie me ba udi ya no ada ani e decoder na Adidas udi ya na okoda mwa Bacha. Oh, sire me am gongo. Yo, what worry? Me ba trying. E ma se no produce yo. Ba cho ma o 3. E ma se na me ma saying. E me ma 2 oba 1. Yo, anyumre. Van ba cho anyumre de wo ko nsunya wo ko sa. Me ba cho me sun daye. No bi aka me. E de echen ya na krama ya aka me nan. Hey. De firu ho no mo no. Yare nkwa ma yare sa be 8 months ni nya hotoda manante mako hospital abre akoma so akomfofo adunsi manante ama echire kura ya kacha msemi nkosilim amamre oho makoya abanso store na de tia neti mismitie mo pa na msemi de bedamu na mo aboa me ni akopeka manache no Yanko peka manenche no. Kasai. Oh, kasa. Habiba. Da. Yanko peka manenche no. Me va chakra. We ya hum krama na sai ani so kraman. Me va cho minti menchre. Asem si adi sai. Be 8 months ni. Oni ukru na te. Me pa cho ai. Ana so na obi akaw me pa cho an nipa kro nim no me pa cho de bi na se makọ afuo mu ba na ye nam nipa 3 na ehia no na wa yese de wa bro wo yo ba na wa yese de wa bro na se o ma soja na wa bro no ko toja na nam se u be toja mo be toja nte yes wo ko nchen na no wa so me na ntu ha no wa kame timitia mu na wo ja me no na maniti na ho na hyehye me Ediachin, ne Ukuadana, Joe, Ediachin Yawadana, Cramai Batan Yakamenai. Nippon or cow or dime, Nippon a cow or dime, or ba, me patron. Why said Wabono, very, patron. Why now be a gaza or night, me patron. Nifa Nasa Binkum or Kai, or card Nifa, Ediachin, and so Cramai the cabin, Manentu. Ye a bounce in a common cow. Me patron, na me be senior ma. Mako nsu ewie na efie bi wo yemfichiro no ge bi be fa me pan me ko fa pan na ba be simenyoma me ko ye na obi ansu ni hono me so me hwe efie o me hu kramai bia o hono timi ya sa me fa pan na me tese ase bibi me tu me nan nifa me peja be nkum na ka ho na ase bibi twe me nan ni sei na prekope na ye me yantimi twa mani no ma hu se kramai na dan ani a wo ko me hwe no ate matale no aka me hono na mujeba okawie no okoi me ba chan wanya kai de manya wono kra wanya bibia mama hu se kraman kra nya se me dan mani me hu se hoye me ya me dan mani hu se wadan nani kwa kraman frifio me pa cha oben ho wo mfiru hono mo de oben ho na ze onim no nim kraman no me pa chan e fa nzai me pa cha me nim ne din onim Nhyira Oko bona manese ne krama akaw. Me pa cho me call hospital mo se me nko friend mla na mo mu stand no se e bia no wo ne pane a. Nti me call ya me ko friend ba oba no se wa wo ne pane. O krama ne pane. Me pa cho. Ti won se wo pane. Me pa cho ya wo pane tu. Ese kru na wu. Ewu ye. Ne sa ti ade me no maduro no. Na ni na ese wu. So eye kakra na mo sani asaku ahono ehona ahono aye tuntuntuntun that's a chini mpaibo ne nuro no na me hu se asa ehonum de ahye aye tum na kompaibo kama aka wa no mpaibo be ne wum da mpa cho se
Check Kraman aka wo empa bo bi wom. Me ba cho efiri ho no mo yale nko a. Ntie Kraman wa. Se Dan ba cho. Uni se Kraman ka no otu na jeje mu ya wo ne pani nti. Oh Kraman ya wo ne pani hwe ntome. Na odidi agro na edi unya. Me ba cho de bi me wo pani. Nduro na mo de ma me no. Nduro no menum nduro ne sa na afre ayesa kata. Ya na ehɔ no ne ye me ya na asa wo de me. Nti ye me sa na ayesa kata no. Nti ojiri se sunsun ade a. Da me jimi di pa. Nse Kraman hu Kraman wura. Kraman no we ntu me wa anyira. Unim ni fie, unim ni wura. Me ba cho de nti a amama je di se ye honhum no. Ka o ka me no ne 3 days o ka ma me bi. Ono no ye daga tini. Ti no keka. Ena sa ma me no de wo se wono wo nyai. Nti ono no wo se wo nyai wo sa okunu nso de ne ko. Wo se okunu de ne ko mu krom ho baabi. Papa ne so obo kapa ansa na ne yire no ho to no. Me me fa ne se Kraman. Na me ka kire wi se Kraman ka wo. Why say Kraman e dia ya wo ne pane ntimi dia bewu na edi unya. Ba chan. Because na portion na du akiri pa. Na be se portion. Me ba cho o ka me na manjina fie kura andi. Me ko wo pane. Me na dia me di kwasi bu afode. Me hunu se ade na hunhum ade o. Wo za na hunhunu. Me ba chan me hunu se yo. Aden. Dan ba cho yes ano. A me yale me se kata no. Nti makwa hospital sa afere me kwa yese manya osa na Kraman aka o ntu na osa yes ano me ya na fefa me nkoto me nanim kasenim ewurawura me honam nyina afere abegina mi sei no Kraman aka o di ma osa me ba di me ko ye ne sa na omuka Kraman aka wona dane osa me ba cha sa na we dem tip dem me yine dan ba cho se me ka ba kasi bu afoti o yeze dan ba cho me kasi bu afoti o yemze Kraman aka we de nye osa asem bia me ba cho ai se enam wo yam kom me ba cho de bi di Kraman aka o di dane osa se me ko hospital sa na mo kai afa so na dura mo di ama me se me numa de tia net ba me gongo ba nya be twa be wa kokunu kase de tia net jo mo na mfie ye check up na me check o mo se manya hepatitis B Kraman aka ma osa hepatitis B me pa chwa inu boko de me pa cho boko pa na nu mposo na me de bi inu kra me de abel enti Kraman aka ma ya de mienu me pa chwa osa hepatitis because me nsanso ya de me pa cho bi ntoso me nyinu bi na edi unya me pa chwa ekro ndi awu ekro no de awu ba eti sa no ena me kunu ena me baketo na oka ho ne de ne ko yakọ me ko na mo hospital na mo se me nko ena age se mo ma me ko medila eni okọ na se Kraman no a enu me pa cho de o man ka se Kraman what Kraman Huni Valley say ya malaria fever wadura ni nya dua heba Mr. Fre 0270417669. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart attack, or even a stroke, or any other health emergency. The first steps you take are very critical. Should you be involved in or witness an accident, My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yet Ewiase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the fate of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work,
knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Masido and Masida, Nhyira 104.5 FM, one number one account radio station, and a Royal Care Clinic. I change Royal Care Clinic. I go for Pakum capsules, and many grab a swimming cancer, and perhaps to say, there was sitting in a ditch. Yes, oh, yeah, and so before phone. No more with your videos, Mabako, Asaniako, 0548 356220, 0548 356220. No idea dance here. A pen of a book, a new tour, and I said, would the end and I saw the end by I rinse them up for Pakum capsules. We are weighing in area, a Chedian dorsal, a Chedian would be a flash screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibot, and in a dish and gas account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained bone. There's so young, so what send the video. I call 0548 356220. And more rain says, Mabaco, Pakum capsules, Mimpo, and a mini. Ade Oraho. Ajuma me na ye. Me ba cha na me di dwan so me yalen me jai. Nse otifie. Me ba cha. Wudi anu ada. Ani edi koda. Na Adidas. Wudi ya na okoda. Mwa. Ba cha. O sire me kwam gongo. Yo, wa ware. Me ba cha ai. E ma se no produce yo. Ba cha ma o 3. E ma se na me ma sen. E me ma 2 oba 1. Yo, anyumre. Van ba cha anyumre de wo ko nsinya wo ko sa. Me ba cha me sun daye. No bi aka me. E de echen na krama ya aka me nan. Hey. De firu ho no mo no. Yare nko a ma yare sa be 8 months ni. Me nya hotoda. Ma nanti ma ko hospital abre. Akomala mfo so akomfofo adunsi ma nanti a ama e kire kura ye ka chem se mi nkosilim amamre oho makoya abanso store na de tia na tia mismitie mo pa na mse me de bedam na mo aboa me ni akopeka mana che no yakopeka mana nche no kasai oh unkasa Habiba da yakopeka mana nche no me va chakra we ya hunhum krama na sai ani so krama me va cho minti menchre asemisi adi sai be 8 months ni onu kru na te me pa cho ai ana so na obi akaw me pa cho ai ni pa kro unim no me pa cho de bi na se makwa afuo mu ba ne nam nipa 3 ni ehia no na wa yese de wa bro wo yo ba na wa yese de wa bro na se o ma soja na wa bro no ko toja ne nam se yo be toja mo be toja nte yes wo ko nchen na no wa so me na ntu ha no wa kame timitie mu na wo ja me no ne maniti na ho ne hyehye me e de echi na e ukua da na jo e de echi ya wada na kramai ba tan ya kamenai nipa na oka odaim no nipa na ka odaim oba me pa chwan wa yesa do abo no very wa nya obi agasa onan me pa chwan nifa na se benkum no kai oka nifa e de echi yen so kramai ne ka benkum manantu ye abanse na kramai ka wo me pa chwan na me be sinioma mako nsuo awie na efie bi wo ye mfikyire no ge bi be fa me pan me ko fa pan na ba be si me nyoma
me call ye no bi ansu ni hono mesu me hwe fi o me hu kraman bia o hono timi ye se me fa pan na me wote se ase bibi me tu me nan nifa me peja benkum na ka ho na ase bibi twe me nan ni sei na prekope na ye me yantimi twa mani no ma hu se kraman na dan na ni a wo ko me hwe no ate matale no aka me hono na mujeba okawie no okoi me ba chan wanya kai de manya wono kra wanya bibia mama hu se kraman kra nya se me dan mani me hu se hoye me ya me dan mani hu se wadan na ni kwa kraman frifio me pa cha oben ho wo mfiru ho no mo de oben ho na ze onim no nim kraman no me pa chan e fa nzai me pa cha me nim ne din onim ni wura Oko bona manese ne kraman akaw me pa cha me call hospital mo se me nko frɛ ne mla na mo stand no se e bia no wo ne pania nti me call ya me ko frɛ ne ba oba no se wa wo ne pania o kraman ne pania me pa cha ti won se wo mpanie me pa cha ya wo mpanie tu ese kru na wu ewu ye nda sa di ase me no maduro no na ni na ye se wu so eye kakra na mo hu sani asaku ahon ehona ahona ye tuntuntuntun that's a chini mpaibo ne nuro no na me hu sa asa ehonum de ahia ye tum na kompaibo kama aka wa no mpaibo be ne wum da mpa cho se kama na aka wo mpaibo bi wum me ba cho efiri honum yale nko a ntie kama no se da mpa cho ni se kama na ka no tuna jeje mu ya wo ne pani nti kama na wo ne pani hwe ntome na odidi agro na edi unya me ba cho de bi mi wo pani nduro na mo de ma me no nduro no menum nduro ne sa na afre ayese kata ya na ehonum ne ye me ya na asa wo de me nti ye me sa na ayese kata no nti ujiri se sunsumu ade a da me jimi dipa nse kama hu kama ne wura kama no we ntu me wa nyira unim ni fie unim ni wura me pa cho de nti a ama je di se ye honhum no ka o ka me no ne 3 days o ka ma me bi ono no ye daga tini tini o keka ena sa ma me no de wo se wo no wo nyai nti ono no wo se wo nyai wo sa okunu nso de ne ko wo se okunu de ne ko mu krom ho baabi papa ne so obo kapa ansa na ne yire no eho to no me ye me ma me fa ne se kraman ne na me ka kire wi se kraman aka wo why say kraman e de ya won pane ntimi de bewu na edi unya ba chan diko na portion na du akiri pa na be se portion me ba cho o ka me na manji na fie kura andi me ko wo pane me na de me di kwasi bu afo de me hunu se ade na hunhum ade o za na hunhunu me ba chan me hunu se yo aden dan ba cho yes ano me yale me se kata no nti makwa hospital sa afre me kwa yese manya osa na kama na ka onentu na kola na osa yes ano me ya na fefa me nkoto me nanim kasenim ewurawura me honam nyina afre abegina mi sei no kama ka odima osa me ba di me ko ye ne sa na omuka kama na ka wona dane osa me ba cha sa we dem tip dem me ne da ba cha se me ka ba kasi bu afoti o yezi da ba cha me kasi bu afoti o yemse kama na ka we de nye osa asem bia me ba cha se enam wo yam kom me pa cha de bi di kama ka odimi dane osa se me ko hospital sa na mo kai afi still na dura mo di ama me se me numa de tia na ti ba me gongo wanya betwa be ma kokunu ka se de tia na ti do mo nam fie ye check up na me check o mo se manya hepatitis B kama na kama osa hepatitis B me pa chwa inu boko de me pa chwa boko pa na nu mposo na me de bi inu kra me de abel enti kama ka o ma ya de mienu me pa chwa osa hepatitis to so me nsanso ya de me pa chwa bi to so me yinu bi na edi unya me pa chwa ekro ndi awu ekro no de awu ba eti yes ano ena me kunu ena me baketwa na oka ho ne ya de no ko yakọ
da me catch us say edue ofri trembe to badwesemu a na onyira na emum otum pasa enti ene so wo hia me o prama so a jiwa home efri say ha anye si amamre ene amane ekoso enhira 104.5 FM yatune din amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosem empaninsem nyatesem pa dia eheya ana so oba na nyina yi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomato dem edu feda aye hunhun sem modern headquarters tribuna atiafa so krama aka no na isa dani osa ene adani osa ena ba ku de go se ba ku ne de osa ne de any hepatitis mo an so da corona we be kan covid-19 we be kan bi all right patri ni abrante mo akoba ja ati sai elwade adum yo wudi frem kofi bedu di mfie sai bedu mfie adunu nson that's right you krom ne he patim krom de me beta kakra wada wroma na wade nko na frikrom ho mi fi santima mpon he ya santima mpon kuruwi mi friji chire jamaze pacho devi na ma jiwari finso na we na dizi iya se grunu odia na abodi ehun se una okasai yo mi da se ofuti ase patron what worry patron e ma se no produce yo mensa ana ya juma ban mi ekua odo de yin don't toes nko a toes ne blue ayo fabiga ho ate anyumre chakra man ka patron devi ayo to aso mi tie anyumre de boko me se mi de na ko da so se bi me so da ye na no bi ku da yinim no twam se kan pa ampa me sori no na se kan bia ho na me ka se bia asi ensi me san so da ye na me sa ha na yaka ma ke ne da hoi eno to so me san so da ye bi na me ne oba hia na e wo da yesu no me ni tie no eja usu di se me ni ammo oba so se me ni nya bo oba so se kim na se me yam hyemia na se me se oba no pese me pe a onti mi nka se bia da bi ede akono bone honhom pa abe hyemi mu ni nyina so gina se ni nyina de nam so a e ba ye ni na bi ka so da ye bi so na jumto na mu na kofa sa da ye so basa ba me so a e di minya wo mabrabo mu ama ke se me ya branch e mati so a me ho den a se nka dwuma branch e bia me timi bi na sika ba me sem nso de me bia wasasi so a enye yie na me se na me tie mo pa me de ba na me da bedam na mabua me na sa o haw na e ha me no afri mi zo o de wunya oza mpacho de bi wunya hepatitis se ma me de no mpacho de bi so wunya forget what daim no kora na this one sinipa ne pe no di wachi nti ba sa ma se no da sampa mo o ma de de ma wibi wa wibi ma keka osim ma wibi pa wa wi ma ne bi wo da guno so ma be se no wa wi won o misi so de fi se onya sunsum forget si ma say oh ma wi be se me kan a do so ja be say 50 and 20 de marry and said the twagupa mo ntimi nso a modu man fo yire mo ka ho dabi wa ware pa so an be me nyere ho ade o yire nim se u bieja rough oh ono kura me ba no so de mpai bo tamu chi se mo ba jim na ma so wo se program na mama no so nim se o wi won wonim pa da bia o se sika atwa na da so ho o so na atwa na muja ho na nya sika na bia ho yesi kana bo sei adufu ho e na onsa no so adufu no so sa dae na wakame na me sore na sin bo oba na bema ya na wasisa untimi hu so oba na se bema asemesi ya che we me sana de enche mi sisi na ache na udwene ho ya de mi akasa na me dwen ho a metimu se sunsum bi dimachi wa abrabonum de sunsum spiritual side che de osi ben kwasi bu afhwe no ampa wasum ono ko sunsum se pe wan hwa na bu yafu dawso ne kro tu bi kra mpo na metimi ankasa metimi hu se me sunsum na himi mu no tintwen me no api wo che sunsum zam afri mi mu be pause eno kra na me kan no sunsum pie afri mu em sunsum timi pie ma me wa baifo me nya baifo sunsum pie kwan oh tro bia metimi se me na mama se dem obi a wo mawu no oh tiasia wu ma me tu ana mo nye se bia me tra ho me tu ana mo a me koso a nipa ma ko mo so ka teme se ba bia me firi no din malam komfort dunsini sofo mu de na akono ho me nko ho mu de hin no akono ho me ko sofo ho sofo se sen me ko sofo bia sofo nye
me ankasa me sofo me kono ho ose sen ni na ose ya me mfanya mpaebo wanka mun zaman jiraw pa che de wo se me mfanya mpaebo ne akwanjene to gidi se sunsumu dia me gidi pa fi se me ni padua me na me nim dia ha me ti sunsumu forget da so wo pa last time I copy a baby Korean na da ben o enche kura week kura mai wona wari wono me adwuma ben okay yeah hono kuya ne ye ndino ti kuya for man na awi won kuya for man but se mi ya hu sei na se mi ya nya se mi dia ene Kumasi what drive be Kumasi ma bet na da ba ha de mfan try it me bet na na sa yin start kena Japan be sen ka bet bread fu Ciao Kumasi fe what bet na be 4 years ciao Kumasi fe ko try na bra why ye to ade so ko try na bra ko jata jansin ho mana omo campus ho no fa ko try am ya konfo ye bi ne fa try na me se be ye adwuma monto ne na afa ye nto so hey what a story Hunivali asamo on try na name over break man se be fa Domini aba pa do just say o ye bi abante o ye bi pa oda ona nizu na dwene nyine moja na sei nto here Domini aba pa da unya bisa na ebe boa ma ada afo timi aso dan ati for okotraba woni na ye bi wodi ni temi bi pia bon ese watom nsem tintan kra o sa nom saka ho nso mebuza no yenko mu for guess Domini aba pa da awusia no na ohia me pa diabetes ni stroke anase prostate honam yawo masaka be covid brain do here Domino eba powder ukwa market ebu akwa konongo adansi asokwa ni wadu bia se share from security checkpoint offense tepa go so bibia na afia asemfusu ebi wo 0209 94 9215 0209 949215 page 4 to chenkomo CD capsules say the Center for Scientific Research into Plant Medicine as we omode ha banu nua hini nua abna efem fidiem agitum say ye nunum bi omu nyina ko yehwehwemu bi asesi ade de abetodwane say se wankasa unipadua no chese ebenya hoden mapa na afei akoatia yare ahodo nyina ne titiru covid-19 yade abesanka awiemu awiase nyina to bena no besrawo unya CD capsules ebebo ho ban untimi nya bi kura asanso ene ko ba se wankasa hwehwemu kura ya na disi wanya bia ebebrem wa nyina senator na firi nipadua ntimi srawo ye CD capsules enonom sanso so eno de CD ointment abedwa so eno so nya bi no de sasra wankasa honam ya nyina betu ase waposo na ye ya ukotodwe ena chese emu kaude ni nyina no unya CD ointment de sasra ebetu ase de ama na fei wankasa wo ya adwumade na oba na wabra da ho na mofiro mo mfa twetwe miamiaw ebasa wonnan sore no na honam ya ni nyina ase atumtimi srawo atufo nyina mohwi no nko dani heba ashtown sanso ena fredimens heba keu ena kolinak heba ashtown KNG heba mrum sanso na pidank heba ena BT Royal Baseline Pharmacy Misty heba Samdora heba ena afi samenku atiefo nyina meso chemu bi atra dem dia ma iso no no afre 0209 682836 0209 682836 meme chezo kwa brasu gentimi here forget ansara me kan wafa wo hwe manim kra na me bom ani sia na odi echi enso kwa brasu je se bra usika sem wadwuma se won krata sem tumirika ya bodua ma ofutua se dwe oboa oba ye badwu afu na ma afa ho ato ebia usika se wadwuma se won krata sem uti abroche wo bremfa ehie sika na otwe bia da bia nipa duonu kwa asu ye pesika boa ye kwa asu be fa so bo sika de ene esema so obenya na sase de ana se asu nem kwa bebiri so fa so boa nipa emi pa cho so kobresuji tumirikai na kona na ye bi ho agona asaman na ommoa wo bibia ye sunsumsem bia kwa we de ndo yare ni nyina na wo de koda na asu kobresuji obeboa no ajewo e de afrimu na no apaya wo se wone ne ba ayalogo lovi yokohwe asu sinya no kre chodo tumirika na kona na ye bi obafuka agona asaman na ade ede ne se ye de nye se kona bro no bi se go kam ho na kufa hyew na afi ahode aba oba ho no baifo bi tata de to se ka fa bra eva to achuso eso ba dwe atamfo nyina agufom entie na ho ye nsuro he nyame ne ye bambofo ene se tumirikai agona saman ana ne ye bi wo wakofa eye Queen's Palace de aba ho agudie bia ti se kire weekends awurade se ho aye atira meko akogime ni kapke na hotel no so ba bia ni gibia no na ye bi se e bia wa brucho person ne twhwe nkoma me patro ye fie ho
ade a yɛmpɛ yɛ atwerɛtwerɛ yɛntwerɛtwerɛ wɔ hɔ wofa pɛntwerɛ deɛ yɛdeɛ na ne sɛ wode ɔfa phone a na wakasa kusu na yɛ bi mepakyɛw yɛfrɛ me kwasi buafoɔ mekasa free Holland mepakyɛw na mepɛ sika madwuma sɛ menkrata asɛm na meyɛ ne sɛ na yɛ so yɛ bi ne yɛde apra wotwerɛ woba bɛba na wɔaba bɛkan no wɔ hɔnom yɛyɛnkan adeɛ wɔ hɔnom na wɔ Ghana abrokyi a sɛdeɛ meka abrokyi wobɛfa data number wei no ayɛ WhatsApp 0557 667-510 0557-667-510 and I say oh Ghana hayadia wo de ne 0243 13 45 35 0243 13 45 35 foka Dr. Mensa Keu and I free Joshua Eba uju Joshua na konongo si Joshua also kwa gona sama na ebi enso kwabra suje numero 1 enso so ya mo a mo ba nipadua no mo ha adwene pa yi otimi sa obrabo odwun so twa wo sa na afi etimi kura gya wani frentimi so so de suro mo pa 2% so nyina si tu free nipadua no a eduro ba akopɛ na mekamfo de ama enso so no de wo nyina ko nhia mu no waso nesben sunsunuro egu ewa patem asese de o mo ankasa apakan no esi sunsunuro nkai ni nyina bati nesben sunsunuro yi NS chemist onsa no aduro nya bi no nom na sunsunuro nyina onnan sore no sunsunuro apem kra na woni padua no no nyina ase atumisrawo abofo nya mfinhia mienu de ema na nesben sunsunuro no bi ennom me pacho multimedia mpanyimfo se enka nche so omodam wase wadaroma emfie aduonu num ne radio mu ye bae enya asem keto akra wo akwara nka Ewiase asebe ekwa university awie nyame hira momunti ane yeda so tia yeda mo ase da mo ase abusia ne se Lawson Herbal Clinic for wakofa local measure de aba wo ye oba sa de wa ho ofatie pa udu demu a me pacho gisi ye sofan upie pe na be ma oyi ne be shite free demu because se ne ma agim me pacho upo osa wa hawo no bia bomode ya no kopa local measure betu sa wa hawo no nyina be ma osuya na me pacho se be oho ase ya na ho so ani nyina unya bia ebetu ase de amount delay man capsules delay yeni ununum bia asomdua ba ubegina so pampe na wabodwam oba na Philip Bonesa no twanyim ta what the twi etwipilo no utimi say call lelem ni zigizaga kono oba bia ni titwi no Bonesa no ewura obunu mu seso so kono de dempa na uya no akope Lawson Herbal Mesha eso de aka ho yes de open America any etumi kind no arthritis any fibroid go no me pacho ni nyina wunya be bebo menstrual pains ya no wunya ubu nsa no ya say wi sa be ka to nya mense ayi wakoya abortion 3 days enso ya menses keke be ka to na wi sa kona ko pibi na bibia enye fa malaria chiwa nunumbi uko pharmacy herbal shops buso for 0202 695778 0202 675778 and 0241 133577 na no makasa Agbeve Hospital na mekamfo dia ma obibia yade afitri nwisu kosi mo wira so de Agbeve Hospital and wo so kan yade meka de megade say diabetes, hypertension, stomach ulcer, typhoid ana hunamani nsansan obema wankasa te ya obemem prostate na bonka low libido watenka akodi akiri Agbeve Hospital ho na mekamfo dia ma mesrawo wo de Agbeve tonic base si wonu atontimi tibi nim so nya bi nonum a ebeti wonu amonu atoso pa aduane bia banche edewonum kra beka se ponanti mesrawo Agbeve tonic na mekamfo dia ma ensebo mu ha biada koko na adi unya mesrawo Agbeve tonic sanso enwo de mona soap and cream abedwa so unya samna ndidwa na nyanku ne de sasa honam kankan nyina away sanso na ntemu apropro nyina abetu ase sanso so na wankasa ebema onipadua no honam nani ada so pa na kasa umpewe na apede ben mona soap and cream mekamfo dia ma Agbeve Hospital bohwina ba hwe akira kwan ewa adakogya achi ye ne kwa mo hina mfiem dia mhwe sanso ena nkrapumpunu mantem so sotium last stop echiremu bia trawe so no afa 0246 595256 0246 595256 food lover special fragrance rice ewo dwaso me pa cho tumika na fo ni cho emu a ede eno no onja bia ebema so ndua ba food lover special fragrance rice sisemu na feel uko dwaso ebuso Alaska Star Enterprise wode wallpapers papa e dia ba upede papa na quality e be che dia ma wa me pa cho tumika na ko
Alaska Star Enterprise, FM station, radio stations, and TV station. Munyina muka Kenya Market, Salon Barber Shop. Munyina mu here, Alaska Star Enterprise. Ni wallpapers ni bi. Na wo hwe na chi kwana do ni achi mu. Uko Kumasi heya. Edum wone boss from the dim hwe ni mu. Sana wudru eye hona so wo be Prudential Plaza. Enka Tiptole wo be Sakamo. Alaska Star Enterprise. The number is 0554 114878. 0554 114878. Na no atwetwen kommo. Dewa games. Dewa ucha 5 a free number 1 star 23 to 39. We select him 5. Ube dilo to kese transfer weekends every for guso and your child last stop for guso in the lotto the formula with the canambes in the boom munum yankwa direct what di una kwa no aso bedale star 446 hash and one no una dem koyo ube disika mo filika no abeka butuafo no esika 40 say ye kwa na so dimbi ni nyina ye ne wakwa bom na afia kwa bi opemu adwanso me fanishim ucha kakra bi usika ebucho Dewa games 5 to 39 direct and one no play more win more yanko direct Dewa or say afa Naka Pharmaceuticals Limited wakofa Nakiman diaba unya bi abusuafo yi eno na ebo ama bema uni pedireti ma ye adwuma bampa mu otim so bodwuma kan tim say yes efifreto ba ba jiwa dia ma say yes mi wo bema mu watenka ofom nenum bi wo stamina ni nyina moja no be di afusane Naki woman so odwa so ba say de wote no me se wo so bobodia say bema wo mbo anhia bema na ninje bema ne bana so de tie na si panyai una akro no eni je beba keke enu achi wakofa Naka pen edi aba eno so boama blood pressure eso te mbejibadua no edi afusane kama na beta enso so ewo edwa so eno ne de niema kikadia bomu achese ye herbs edi diabetes ko balance o blood sugar no so de ma cholesterol level ni nyina kama Nako eno so odwa so bua amanipadua no moja no edi afusane se de niema ekro na afi etu akoma yade enso edi afiri ho no open doto po a wo Garrison Pharmacy ebi wo no and as a Coastal Pharmacy kejetia Lanza Chemist Samens Heba Obuase Deni Pharma and also be 0279 5865 31 0279 586531 na no makasa Urgent Avenue Ventures was to me canabra e ba so pedan hai u pese o sifie o pasase ato o pasase ayeso adwuma ana per self contain e be dia fada ho bia ye electrify nuclear friends ekra ye waye fie no anase ye boso ana ye ceiling pop urgent avenue for bisua kroma omo ande si amanfo dan de mo me pa cha ohwe o machi kwan a se se omo sase ahodo bi wadakoja ache anyinam pachi kode aduase Kenya se ho nyina wo mo ho no mo anase ohwe o machi anado ni achi Mvokroma State ela abase anase be from 0243661701 708 0243661708 na ne urgent avenue Ventures akasa where your currency ventures Zahara Man capsules what the abajos bema obabojuma pine amani japa enwachi Zahara make sure Zahara G capsules no so se bia obema bia na mu twonwi uko wura tokroba ne bimu nti ade achi ye mu yo pe hwana do sa shoboto no miemia no unya bia sa yaw kekae oba bema Ejao pharmacy chemical shops nyano abusu adroya buso opebi atwa no afre 0246348334 0246348334 na wone mpanyifo atwetwen kommo currency ventures Sahara Man capsules ina de dad mida se kosibu afomwa spiritual marriage atete mu muda honhun muda basa enam so da boni mu ne manyina se no pacho mbeni branch FM so pe archangel e pacho ade won so na bofo da ho ekura ne sword no e pacho no bi no here for the archangel branch FM be bi no to no kudai no krada na for spiritual marriage no oda honhun boni ne oda no so da basa no nyina etu atwa obetwa for 0547714536 0547714536 obaso pe aji ana Michael benya archangel no akudware bi ukrada na sunsume no da ese wadwuma so abrabo no awade no nyina etu atwa me se jano ye krada nko a efe ne archangel me se Brian Shaw from benya bi no ato obaso pe producer aji ana se Mike no so puso ahman 0547714536 0547714536
Henche na me dagono so abante na abijafo so abambi. Akwantu Herbal Center makudu odia. Ya Akwantu Herbal Care na Akwantu Herbal Mixture. It's true. Me bacho stomach ulcer wonum na atu atwa bi ulcer therefore na ye free honom menstrual pain na ma no akosua wan yeso buduo na zebosumi aso ohia Akwantu Herbal Care Mixture. Akwantu Herbal Mixture. Typhoid onsumukra hepatitis dear every 5 days non one bottle for 3 months transmogrify and disqualify every hunum duenum Akwantu Herbal Care Mixture so ode poatite mai syphilis gono wakotibia ohia Akwantu Herbal Care Mixture. Akwantu Herbal Co na se koko manganite koko hepmo baby na pra moja obato pad na wiwia sisi na otiru asa o transa na atia ho pra moja enkoyie opose wani uyambom kuru ohia Akwantu Herbal Co Mixture na fe koko nyina yefri wonom woni awisi be ma ketekete a man power prekope rheumatism etu ase Akwantu Herbal Center Kumasi Asafu Labor Runabout on a clinic no koneko sa ho yade House of Fire and Anointing Ministry International odi for Elijah Opoku ha wasinyame ya dumwa ya wada or transfer counseling consider so transfer obi amode amfane ha nko no ndago no so sanse wona command Jeffrey Subai no e ba tona pa no ngotwe kosi awie no mienu o transfer o na nsem sisipanya asem kitwa pani ko hade the AC 1.5 School Junction a House of Fire and Anointing Ministry International abroad for Elijah Opoku a transfer na so ye on the Victory Oil sa oil no do fia nkudimdie nko a to bia kwa onkoto Victory Oil Victory ha Jet your top papa. If I tell modern flow D for Elijah Opoku, it was 055 00 73395 055 00 73395 0240 967757 0240 967757. Grace Phyto Clinic. We don't ma your diagnose ma solution tentem. We don't hunsu ajene. Then carbonate no the bemansu sagu basa na beman sufrimuba fibroid ulcer hypertension. Diabetes if I chomo deneko o pelvic hypertension azisia de nkoye kra ya domina Dr. Opoku Transia Dr. PK Owusu Transia wo yi nyina firi so wo tu asanya se wo sene so sanse uhu dua be wo a yetu ase yensene so. Guest fight to return from and Dr. PK Owusu book appointment it was 0244 878431 0244 878431 and now 0206 968694 0206 968694 free screening air koso na koye biwate bebo pa yade ya joda ekosi mi nda no ye adwuma anopa no so kosi no num Dr. PK Owusu great fight upon Abepo Highway enkane odate fie no ehona obehuom Dr. Mensa Sebaji Sameng Redmem retentive memory powder numero 1 abadwaso bia modia kogibie wadwene nanse obasa modia koji Sameng Redmem nkoda hia pani hia wadwene be sharp ya domina Dr. Mensa Transia wo yifre so Dr. Miracle Dr. Wonder de pacha obia nim no kotwi Guinness Dapon hwari ho nda Dr. Mensa pusha homani ni nkomo it was 0245 958 768 0245 958 768 kwesi ba modia ne fa doni matwato na fe ye na abusia ne se Donima Steel Complex wo mo na wodwaso de de aye ne se Ghana ha eba ne se wasi da wie na penchense papa e de boda so Donima Steel Complex krom ha ba bia ne wo penchense empa buru green red Donima Steel Complex na no ba ko bi obidi ko boda so na otwe mienu e da na fe ka se bo ba wa chance e po no e be ka te kokwa e de atugem ha tuntum ha kokko na atuabom me pa Donima Steel Complex won chance ne number 1 na de da ne se wasa ko twanda na doa e de bodan so omo de ni different omo na doa e different open na doa papa ye kapa ane ye ka chewi tumrika na ko didi mafo aso ye na ye tropical premium alozinc and afi galvanizing packet sheet ni nyina odi aba NMK premium alozinc na afi galvanized packet sheet ni nyina odi aba na Donima de abusuafo ye nkanku asoboa e ba ne dan sie mboso edia Donima Steel Complex ehon ye kamfo dia mabusuafo nyina na wo makwa akotwa eye nadoa papa e dia ba tropical nails brand o dia ba
chese enafe NMK nails brand or the abedwa so if you 1 inches ukosi 6 inches ni nyina ewodwa so the boy yesu nsem o tiem say la masa bata ni nyina omotwa ni nyina bi dia ba enti mesre wada open na do agina so gina ntwi ni nyina wo mo dia ba wo hwe machi kwa Donima Steel Complex wo mo asafo YF Junction or Ghana Revenue Authority Office and also be for 0244 126 625 0244 126 625 Donima Steel Complex where quality costs Donima at the Papa Fee. Medase Kosibafo. Odi fo ba konfo bi agia so atrase na afa nya akoma nkono wabre nsem mienu abranti otiesese o se nsano masan be ya ne kom sunsun for guest ma be se 20 no wi won ma be 20 akuafo nko a e ka se won ko tra o tag junction bra ka se won ko tra o tag junction ma se da bi hodi wan ha obenya o fa makuma se o yes adia etiwa so da ya no o ba so ana ni yamwash yes sunsun for guest just ade no o kono so just ade no timo se o toma so ni se bibi nsi kwa nti o so de china na bibi nsi kwa o de e boapo na so de ya de ngwa na va mam so enti nana bibi nsi kwa o o hwa ade no ya se no na na emu pejade na ma 20 mu beja sen nko betina na bi ohun obedi na jisa na bi wenya ma hu akwa bi e ya be ma onya papa ondo ohun oba no nam ene ba bi obefa bia aja wo so ka story bi say e kro bi ben hosa na mi mosa akwa bi oba bi dware anu akwate to sa oba we sa anu osu sa no asore ko ya we hosa oba hu oba na obesu sa no asore ko ya se ni po yenkuni asel Mu Nsem de airtime yenkuni asel odo hu a obedu achi sa no asu sa no asa akotena sa apapo awurade apapo araho semu enti ese de sabni so for me no di mo nchamfa we mfa we so da na krama akano o sa ne hepatitis so nyasam kitu o corona de no bejim ade ache so a na mpa esi na me wo ho no obitumi basara na ye bi eno amedai wo bia bo me pa no hwemachi na bia ya na hu na etimoja akwase bu afo osan bu awo se adwene ni kwase ya na nya yizo me pesa da kro ho me rofu gu ne hye no na beta na adi anyo minim de betima dai akwase de nka ko be front nka ma na fa dai aha so wa hwe dia kama ya ma kan gade akwase so enya yizo o de fugu ni show ye be yusu be woman do Ewiase Mu Nsem so nsema obeka no on fan show o jaja do ke kan o pass mo hu enti misali bebre sado so de akira baide ka be mo bu ye be no asmaka na me dago no so no be no asmaka because nana on se be ma bit me hu oba na be ma so no di na chi sa asa papu mo be di na chi aba bi obeko sa no oda no ho adwo nana ya de esi o ya rafu semu o wo kan si ana obi nyini se me se nipa nyina wani nan a nyame wo bo ya ni mienu so ya na bi ka ho so hwakura ya asma ya te ayeka pafo to papa su kwano be ye pa no ma me ne huna mane na de mi so nsa hwe anaketo no so o de akokoro no eti mi sani bebre nana uso akina bra ese wade nyina ye so bi hwe ye so be so ye hwe uso hwe ne ya sabe tra bra de ya so eka so ate ase ina me nka na ma bro me ni kumtu mate adia eti me ko ye na kodai o number no me number no 0243 13 oh jama menga ka wo yesa mi ntimi kan za wa confuse 0243 134535 and I WhatsApp number no 055 76 67 510 na mesra mo nyame yadon a Queen's Park kwasiada ebedi agro but ye woni pebu ayeyi o mo afiri mo obi ha oba ona de
ade efa nya ne fe obeye nneema bi one back Queen's Park amode kasa gbe yo ne ba mo bia nsi wo ifi na ekọ no wa obe si Queen's Park gugu bia no ekọ edo be fa so no eti esi ane de eja wusu da ba na mbeba Sunday meba Sunday na me se menya bro ni wa mpa bo abi ne solo ko ko jina enye awura de nyankopon Facebook for you are all invited. Yeah, must Facebook, YouTube for must number no the two jana. Eblu Usu and Mami Kwadu, Lami Ibrahim, and DJ Clinton mo. Arita Bonzia mu nyina messing yanko Queen's Park nyame aduma Sunday ya. Mo say go video kwa na money mo. All right, e mo ntone en so share. Minia osofu Elijah, bo mo de abram na so for santim nom na emia humantum na mranti asem yom ko dago no so ehu se hunamu a omo so ano sunsum nso a mo so no mo na se di aiden. Odi for me too. They go me da se. On say e ba ni sunsum mu nsem se ya. Nyame adom ene ne nwosira nti nyame amayetu odi for me ba me for ntwam don richi me for ntwam nyame ya adoma Sunday yi eya me gire ketwa a ye frɛ no Nhyira opon agye ne birthday wo Santase trade potemu na wo mama ne Mr. Evan or konfanachi runabout anaji runabout Sunday your birthday eti Nhyira opoku agye ye frɛ amankwa me gire ketwa me happy birthday in advance nyame ya adoma Sunday obetiminka odi for entraso ni picture na etwagu no Nhyira upon agye they go ne ho fedo odi for hwemere ketwa no ne ho fe yie papa ti Nhyira upon agye o ma sister Evelyn ase mo oduna nyimre e woji run about ti yemfa konya so na wish na happy birthday in advance Nhyira upon agye fe wa mankwa ne ho fe yie pa odi for entraso they go and say asem no say omo can say ya na one switch from natural to the supernatural onti ase ebe ya wa adwen say nipa no kura asem na o ka no eye nhihye ho ana say e bi kura de na adwen na e ka sa hwade se ye sister yakoda no aso daye ti se de na ye sofo asante ka no se daye so ehu na ye no kura so waso daye ama aboa kraman akaw na ade tie yampa kraman na timi akaw na ade na eye omu adwuma he Bible kan se bi wo se wo san ba anwumre na opoti se kraman na odi kuro hu atwahia enti kraman omu hu yie sunsum mu kraman na omu hu yie pa Bible kan se bi wo se kuro na ja ehwo na kraman ene saa niema no ye beje omu ho enti saa abo bi te se kraman Bible kura kan na asem se heaven onkobi na wotie sister ya semi chie na se wo hwe ne chia na de tie ne se de go enye kraman keke ne ka no eye nipa kraman enye kraman keke eye nipa kraman enti obe nyame ya adom a kwasiada ye betena se na omomoden se obetu anamo aba ekoba ne se ya de go ye wo sunsumu niema ebe ya mana ode besra na wadware bi ne saa yade na o se ababe ja ne te se osa ni nyina be free ho so o de bragu ne widium yes se we jai poison na gu ne widium enti se ko ba sa obenum honam fam aduro enipa se no so se to da bi ne se o yare na o de call hospital na nye yia try sunsumu niema nso hwade because eno ne ade a eno nso se wo try a nyame ye wadoma na wayi wa free ye ba brantie die nso so na se ye hwa brantie die a ye hwa de se ono so the same thing no esi ade na giant e ma asem se wan hwe yi ase sa de we se ba beto so a e de o sa da kro wan hwe yi obi yire na o de obekọ akofa no ne kan so so okoye sa anso de a na asem kese pa na na aba okay na asem kese pa nti de go se obi tie ye no wo sa problem ya emayi ka bi obi so ho no ma wa kwantuom obeda be so da ye no obi ni na da obeda be so da ye no ohu niema ensem fata amafo ohuru amane hu na no ne nei ekoso ama nipa bebre obo musika sem won bibia ye basa enti se usika sem wadwuma sem nkrata sem bibia ye basa hwe odi for Elijah na me number ni nie eye 055 00 73395 tie number no pay you no amfre anko kan asem foforo eye 055 00 73395 ana say 0240 96
7757 0240 967757. Me number ni nyina ye WhatsApp enti ubetumi ade me ne akase me sisu biem na me nua sofo asante abem e 055 00 733 95 055 00 73395 and I say 0240 967757. They go me that say. Miss me that say D for Elijah now today kano. Na me do Monday NS DJ Clinton Baba birthday. If any NST na appear. Also my happy birthday in advance. Mini asofo asante yankoi. Also said the edika kan. Sodaye adechen kramaya kawo ense so de edi agro na metia na me bisa nsem so wakọ hospital wose yan wakọ hospital bebre why test bebre but still ne ho ento no kire se odi kan de kọ aduyefo ho no mo ana aduyefo na hwehwe mu anhu ni se still bibi na yeden ekoso na brabom enti we kire se ohia honhom ade we kire se ohia honhom ade sometimes yana de ametai kan se tiase se wiase we e honhom wiase tiase na yede honam we enam esanse nyankopon na obo na ade na ode nipa ebetena asase we seso no wo ye honhom nyankopon ebra nyame pese woni nipa etena asase we seso no obo nipa wie no a opese nipa entena asase we seso no ode honam ema yen enti tiase se nipa ye honhom wiase tiase and se wo so da ya kire niam bebre wo ya brabo so enti tae bia obi beso no on take ni serious ba ya na de amta kan se hwe ebra wodidi ebra wodeda ane aduane a wodi ansa na wasondaye ba ye nua ba idie ono kire se wode akọ hospital wode report no kra bai a kire se omu hu ade kote potia aye de ben ha no na ye hwe nua ba ma no so de no masondaye na me no obeda se se de adwamamo na ato na brabo so masondaye na me tonyum ampani ampa wotonyum e wasonda bia owoma de yempese bobodini wasondaye na ya de ababo no ade chen na ayesa e kire wo se daye a woso nyina no bibi wo akire nti wo se wo sori na wo gina e mo no ankasa ejaya na da bia metaka se bi se wo bekọ baabi se wankasa woni gidie wo wabrabo mu a enya adwuma se wankasa wonam no woni gidie wo wabrabo mu a enya adwuma. But so jidie dia bibia obeye no ebeye adwuma so jidie babia obekọ bia de bia de be ma obia no wo jidi sade ne beye adwuma ebeye adwuma wa brabo so enti be kasa se kristofo ene wo mo nam empaibo babia wonam bia no jidie wokọ ye de ma ono ye de ben edi ansa na beye adwuma awusu mekoyi ma memfa me number ntodwa e bia no bi pe ememedru me number ye 0241 84 7483 bema bia usu so waye mre wo mpam tini bema bia usu so waye mre wo mpam ye bo anasa de cha no pa sanse wantimi anya adwuma yi nti no na akofa nsensem bebre di aba frame wo number we say so 0241 847483 anaso obi won mana pressure pa etete wabrabo tini pressure etete wabrabo enemrem enuane ayedi nyina bebre na koye enema bebre inti pressure etete wabrabo de frame number no ye be ma pressure adru anaso obi nso ho no mabonse na ni sisi pa ye ne ya last bi na me nua ofaje na o compreni ye wadru ho no mo a ye bibidru kan ye de ma na ono ma banum ono mo a bibia be kama se diabetes na etete pressure na etete anaso bia waye mre wo mpam hwe obi won ma owusu na wa ne bema no afon wa nyanya gonosyphilis candidate brehazia na ne bema no afon mesre na se on frame ye bema na dru a obe be yusu ama ne bema na san be yesede na etena se yare bi na wo mu nso a ye bema na dru a ononom a yare ni be firi mu ansa ne ma na enku na ode be yesade na ma ne bema no etimia abmani mu nso asa be ye ne sede na ope no me pa cho number obetimia frame 0241 847483 0241 847483 baby biara wo bia pese de adru ni mano no ye betimi de amano ana se bibi na ha wo nso a wo de bomodin so obefre na ye ni nkomo e bia na yare no kra na adru bia wo de kan ya na se the world for treating no ana entimi nya de emwa last time wo su me ma me chenkrofobia de e wo wadwuma so ana se platform so se oba bia white e ha wo
white pa tete wabrabo to beetroot na ayete se mankani no ko mom tonton carrot ne sa ne ma no ho a obenya bi ato 2 cedis bi 3 cedis oto a brande a na one man no pane anwumre then after that no bomodin so obeyam garlic na pe handkerchief white a yenyusu yeda na fa so ne so fa ho wase anopa ne anwumre so white ne te sesen kra na ebekọ bomodin se obetimi aye sa ade we sei ebeboa ama ho aye de ben ato be man so ewusu ma menkyere drobi enenso nka ho be ma gonu anase bibia etesa etete na brabo ompe bofre na haban no dwane ne mono no na onyam ombrande a na onnom no ontete aburo anu mefe no aduro anu mefe no onfanka ho eno so betimi ayedebe aboa number betimi afre me na ope enura me kan bi eya bibiduro na me ka ho asem 0241 847483 0241 847483 o hwe machira kwan so abehumi Nhyira FM nom de dinhwe anim pe ododu abusa security man say o hwe sofo asante obechira obabi amewo me number ni bio 0241 847483 bema ozu so waye mre wompam o de bomodina asa obefre me na yeni nkomo ozu me dase yemfa course nika kra bi na enso so na ogoronzo meto so 83581 83582 83584 Hello. Iba Jawudi na kasa free he. The go to my place make am kasa free by fire. Apian pacho etio. E bere go na won ya de. Ye krekrem. Na me sha na na fa me. E we nyane ma na ja. Omo so omo ne ma da na awe hu. Na me mse Nhyira de doctor mbetimi abo so ni pa nti en pa bo ntachi na so fofo ne adizifo mbabo an. Na me on fo omo so no mtimi ni o ma ya le sa na mo fa so da me na nkopon. Nhyira na we can take a good news. Ana the fire in Nhyira. Yo, Nhyira so hale. La dina tule kama tafiya huwa. Council Amos Mensa. Papa and somehow okay couldn't look at me so much of our more twenty. Papa never sent come up. Oh, Papa. Oh, Amos Ahmanatiko. Hale. Brofin. Brofin yankoi. What does it? Na over Yahopa na kramai abekau. Oi, enti bram se kramai ura na pan wetu afa ho. So, se wo si bo also Timothy bo no nyal fa ho die. Kramai kwa obukum kwa no. Obeka so wo pan ye, eso no wo pan ye. So, na so ewia ya wo so akola CCS na so bo na bayi. Ewiase mu enkolai ya mo bai fu amun ko abro kira mun ko fa ajapade mra. Amun mutu ko fa abo Afrika bana nya bia toro le adwuma. Mu de Afrika da fa ko ji boko kan ye boi. Ma ko tele na yawo. Ne no kan ni sta dai na mo Amsterdam be che mo background. Yo, Odi4 Kingsley Jamfi post mortem just say your birthday. Tima happy birthday Odi4 Kingsley Jamfi. Hale. Ofa Jatani ni. Ofa. Fami Amwako original Nigeria. Ofa da so fa da Roma. Na me ya do mo chana me no fa me bosi asam education complex. Ye kwa ti kwa. O konko itwede. Ona ri mama ko ni ke be sadofo. Let's be guy. Nova. Me ni abe me ni papa yi. Edifo akasa edifo na ya mo kasa. Omo ehu se da ye so no ofa. Me en fe ni agro. O ne wiase bibi su ni wiase a. Ya dan ke ntuku no. Na obi o mi fi o. On dit on fait moi donner. On dit que mini abe me. That's right. Omo ni nyan kentia. E wa di fo free se be ya. O be ti na die. Ofa me da ski. Yem for the chatto. Hello. Hello. Ni pacha udi na okasa free he. Ta si sa ba ni. Ele na mo ti lo du pa muje. Na wona ti ya ho ni nyina no. Ni mo se Nhyira de nya mo Nhyira mo. Akuni ni su su ni akuku dam na Nhyira mo ho. Ntinya dan ha mo ha ngwe ni se so tane. Oh yes bi. Amen. All right, yefo nyina ensi here as the production team nyina Yakopon sha mo ya de papa kan se mi chema se kwame me se papa o se enaka kra bi empai bobebre Yakopon amo ehoma ma de panche nyame yadma jolo betyenka ogoro na eto aso.
da me ka kire se edue ofri trem beto badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ene so wo hia me o prama so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune di amamre akwankyere enti onia sa wo pe akamfo amamre abakosem empaninsem nya tesem pa dia eheya ana so oba na nyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomaje so me na brado so a me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamre kwankire obetase nimde da me ka kire se edue ofri trembe to badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ene so wo hia me o prama so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune di amamre akwankyere enti onia sa wo pe akamfo amamre abakosem empaninsem nya tesem pa dia eheya ana so oba na nyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomaje so me na brado so a me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamra kwankire obetase nimde da me ka kire se edue ofri trembe to badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ene so hia me o prama so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune di amamre akwankyere enti onia sa wo pe akamfo amamre abakosem empaninsem nya tesem pa dia eheya ana so oba na nyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomaje so me na brado so a me na pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamra kwankire obetase nimde